Vedrane, kako u svijetu gdje je povjerenje rijetko, uvjeravaš druge u svoju iskrenost? Čekaj, pa ti odmah sa najtežim, to je najskuplje pitanje. Apsolutno da. Moramo na najjače. Kako u svijetu gdje je povjerenje rijetkost, ja vjerujem da je, uvjeravaš druge u svoju iskrenost? Pogotovo u svijetu u kojem ti jesi, a to je prodaja. Da, pitanje je toliko dobro, a s druge strane toliko kompleksno da uopće ne znam iz kojeg kuta bi ga počeo odgovarati. Ali ajmo krenuti pa ćemo vidjeti kam će nas to odvesti, jer to je jedno od onih pitanja za koje se čovjek ne može ni pripremiti. Ajmo ovak. Dakle, prvo, jedna riječ mi u tom pitanju malo me čak i boli, jer uvjeravat nekoga u povjerenje mi onak, nije mi to. Ne bi ja nikoga uvjeravao, ja se čak bi se usudio reći da se ni ne trudim nekoga uvjeriti. Jednostavno si ono što jesi, pričaš na način na koji pričaš i jednostavno super je pitanje oko povjerenja. Kako stvoriš sa nekim povjerenjem? I sad radeći taj posao cijeli život, mogu reći da mi se ljudi vrlo brzo otvaraju. Zašto je to tako? Stvarno nisam nikad istraživao, ali da znam puno tajni, to je istina. Da jako puno tajni znam i da ih dosta dobro čuvam i držim, to je isto istina. Ali zašto je to tako? Ne znam, možda baš zato što se uopće ne trudim se fejkat ništa. Ja sam u jednom trenu u životu sam prihvatio da sam ja ono što jesam i da jednostavno ili ću ti sjesti ili ti neću sjesti. Isto tako u prodaji, ili ću ti nešto prodati ili ti neću prodati. Nekad sam imao problem s tim kad mi neko kaže ne, pa sam se razbio glavu zašto ne, jer to do mene, jer do proizvoda, jer do usluge, jer do čega. Na kraju shvatiš, jednostavno nije svako tvoj kupac. I ne da mi se uopće više razbija glavu sa tim. Znaš, nekad je ta push prodaja bila svakom moraš prodati to što imaš. I sad, ako je osnova prodaje povjerenje, to bi značilo da ti na neki način na silu sa svakim moraš uspostaviti povjerenje. A kako to izvesti? Kako je to moguće? Pa mislim, zar je zaista moguće? Po mom mišljenju, povjerenje ne možeš steknuti prije nego što si stvorio odnos s nekom osobom. Znači, povjerenje se mora izgraditi. Time ispravi. Jer ja sam primijetio, ja sam recimo takva osoba koja će ti dati povjerenje, zapravo, sad sebe ispravljam, daću ti povjerenje odmah na početku, na avans, i onda je na tebi da zadržiš to povjerenje i tako nekako funkcioniram. Kako to izgleda kod tebe u životu? Tako ti ja funkcioniram i to često ljude pitam na edukaciji, kažem, prvo ono klasično pitanje od koga ljudi kupuju, od onih kojim vjeruju ili od onih kojim se sviđaju, je li to ono klasično pitanje. Da na kraju se ljudi zakače, pa jako puno ljudi često ode u da ti se nekomu zapravo mora sviđati. A kako ti se neko može sviđati ako mu ne vjeruješ, to je ono što je isto često pitanje. I sad, to ti na televiziji gledaš neko ti sviđa, neko ti je cool, sad pitanje da ga upoznaš u osobnoj interakciji, da li bi vjerovao toj osobi, na kraju krajeva da li bi nešto kupio od te osobe. Ali da se vratim na ovo. Imaš, ja ti znam nacrtat liniju na ovome flip chartu i kažem tu vam je 0, tu vam je 100%. I kad ulazite s nekim prvi put u interakciju, u razgovor ili sa nekim, da li to kupac ili čisto u privatni razgovor, da li ulazite sa 0% povjerenja pa postepeno gradite, ili ulazite sa 100% povjerenja pa kada vas neko zezne padate na 0 i onda jako imate problem ići prema naprijed. Što misliš koji je najčešći odgovor? Što bi ti rekao? Čini mi se da ulaze sa dosta povjerenja i onda brzo pada. Zapravo ti je odgovor da, to je mene zapravo iznenadilo, jer ja idem tako da idem sa gotovo 100%, neću nikad reći 100%, ali ajmo 95% povjerenja. I onda kad me neko razočara, jako teško vratim to povjerenje kod te osobe. Ali je većina ljudi odgovorila da je između 70 i 80%. Jer kaže, nisam spreman otvoriti sve karte, znači nisam spreman otvoriti sve karte na stol, ali ulazim u razgovor sa osobom ili sa kupcem sa nekakvom primisli ili nekakvim očekivanjem da me neće zaje. No. Da li ti se ikad desilo, a svi smo ljudi, pretpostavljam da je, da je osoba bila ona možda nekad tvoj partner, partnerica ili tvoj prijatelj, poslovni kolega, partner, u kojeg si imao jako puno povjerenja, za koju si mislio da ju znaš, dijelili ste nekako, bilo integriteta s jedne i s druge strane i da se to sve
čini se u jednom trenutku srušilo, ali vjerovatno se to rušilo postepeno. I kako si se osjećao u tom trenutku i kako recimo nakon takvih situacija možeš opet ići u nekakav odnos onako Da, ne sa tim jednom. povjerenjem? Ne jednom, desilo se više puta. Nažalost, ali ti se uvijek postavlja pitanje do koga je. Da li je do mene ili do te osobe. I onda ti zapravo, kad radiš nekakvu retrospektivu i samo analizu poslije, to se meni počelo događati, kad sam analizirao sve te svoje situacije, skužiš da zapravo je uvijek bilo tako, samo si ti nekako sebi izgradio određenu sliku te osobe, te persone, i jednostavno si ga prihvatio takvog, jel? I onda s vremenom te neke stvari počnu, ajmo reći, nervirati, jer ti vjerojatno dirne u neke vrijednosti ili određena uvjerenja gdje se to ne bi smjelo desiti, odnosno nešto što te zaista pokoleba u tom trenu. I onda jednom progledaš. I onda se počneš vraćati u sve ono što se cijelo vrijeme događalo, što nisi viđao, i onda počneš zamjerati o toj osobi. Ali isto tako i obrat vrijedi. Kad ti sebi, i to mi se desilo, i to sam sam sebi kriv što sam ostao bez jednog posla. Znači, to znam danas, u tom trenu mi je naravno ta osoba bila smrtni neprijatelj i najveći krivac za to. Ali ja sam sebi stvorio percepciju te osobe takvu da jednostavno nisam bio spreman uopće dati priliku toj osobi. Dakle, me kužiš. Zašto? Zato što sam ja sebi umislio da sam ja zaslužio nešto što nisam, a ta osoba je to dobila. Sad, vrlo apstraktno pričam, neću, puno je konkretnije pričati, to ti mogu u ofu ispričati, ali je zaista tako. I meni je trebalo dobrih 2-3 godine poslije da ja uopće skontam da sam sam sebi fikciju stvorio u glavi, da je ta osoba kriva za nešto, sam zapravo ja sam sebi kriv. Tako da vrijedi u oba smjera, jel? Jesam se komplicirao? Nisi zakomplicirao, malo sam se ja sad pogubio u svojim mislima, ali pokušam se sjetiti imena jednog autora. Mislim da je bitno za ovo pitanje, ali evo, iskreno ne mogu se sjetiti. Sašu pitat. Da. Misliš da on ima bolju memoriju? On pamti sva ta imena i knjige. Suludo. Taj gospodin kaže da jedna od prvih linija ili prvih točaka je zapravo naša introspekcija i činjenica da i mi u sebi imamo jako puno lošega ili zločestoga, znači svaka osoba ima i onu drugu stranu medalje, onu tamnu stranu medalje. Da li si ti to uvidio u svom životu i ako jesi, kako se nosiš s tim kad ideš u odnose? Kasnije ćemo mi doći malo na ovu prodaju, ali ja mislim da je ovo sve bitno. Ma, sve je bitno, da. Odnos je odnos, bilo kakav između dvije osobe. Ovo je super pitanje, jer mi je odmah pala na pamet pak meni jedna knjiga koja je mene zapravo naterala da se ja isto zapitam neke stvari. A knjiga je zapravo vrlo bazična i jednostavna, i sad će se smijeti kad ti kažem koja od Thomasa Eriksona, ne okružen idiotima, ali okruženi psihopatima. Ovo je druga verzija. I kad sam čitao tu knjigu u jednom trenu, kad sam tih prvih 80 stranica gdje ti on zapravo objašnjava kako se testiraju psihopati, kako prepoznaju psihopata, ja sam u trenu stao, rekao, jesam ja psihopat. Znaš, jer zapravo ti objašnjava kako psihopat razmišlja, ali psihopat ide još korak dalje i to actually sprovede u djelo. Jel? A mi svi imamo te neke teške misli. Ja kad sam to čitao sam mislio, kad je on opisivao, rekao, pa ja imam sve te misli, meni se to događa, i ljubomora, i zavist, to su sve stvari koje će bilo tko teško priznat. Ali na van se to neće vidjeti, neće se to manifestirati, niti ću ići toliko daleko da ću zbog toga nekog kažnjavati, vrijeđati ili na bilo koji način to napraviti. I sad, kad pitaš jesam li imao te primisli, da, siguran sam da ih svi imaju, čak ću ići u generalizaciju totalnu. I sad je pitanje da li treba razgovarati otvoreno o tome ili samo osvijestiti. Ja bih rekao da je dovoljno da ljudi naprave taj prvi korak i budu svjesni toga da jednostavno je to tako. Da li treba razgovarati o tome, pa to nek svako odluči za sebe. Ja danas, iz današnjeg kuta gledanja, iz današnjih cipela, nemam taj problem. Da sam je to pitao prije 5, 6, 7, 8 godina, vjerojatno bih imao problem. Ali to je opet isto, mislim, povezano sa tim kad radiš za sebe, pa onda zapravo nemaš dlake na jeziku i možeš se zapravo dozvoliti da kažeš to neke stvari koje, recimo, da radim za nekog drugog ili u korporaciji, ne bi se usudio vjerojatno reći. Nemam filtera više danas toliko. Da li vjeruješ svakoj svojoj misli i emociji?
Odlično pitanje. Evo što, di si zvukao to sad? Da li vjerujem svakoj svojoj misli i emociji? Pa svakoj baš i ne, ali da ću je preokrenut 2-3 puta i vidjeti da li ima smisla ili nema smisla. Pa da, recimo, najviše tih misli, evo zadnjih par dana sam baš nekako teško zaspao. A zašto? Zato što kad ti mozak radi, ne možeš zaspati, stalno misliš nešto, imaš super ideje. Jedno vrijeme sam si zapisivao pored, znači dignem se kredite i zapišem si u neki blokić, jer je super ideja, jer se ujutro naravno ne sjećam više. Jel? I onda sam sad zaključio sam sa sobom, dao sam si zadatak, rekao, ako je toliko dobra ideja, sjećat ćeš se i ujutro. Ne sjećam. Ali toliko je dobra bila prije spavanja, nešto super mi je ideja bila. Sad, da li vjerujem svim svojim mislima? Pa, ne znam, vidjet ćemo, valjda, nemam pojma. Da li vjerujem svim svojim emocijama? Da, vidiš, zanimljivo. Ali to je zapravo jako bitno, pogotovo u odnosu sa drugim ljudima. Ili svi mi imamo nekakav, kao intuiciju. I puno je tu projeciranja, ili kako bi rekli psiholozi, mirroringa. Ali, evo, baš sad prije par dana, sjedim na kauču ujutro, pijem kavu i spušta se Mirela, moja žena, i kaže, i nešto tako počnemo pričati, ja rekao, Mirela, kaj je to anksioznost? Kako znaš da si anksiozan? Znači, šta je to točno? Kaže ona, šta me pitaš? Ja rekao, pa ne, imam dojam da sam ja došao do stadija da osjećam određenu anksioznost, jel? I tak malo smo pričali o tome i meni ne da vrag mira i krenem ja googlat o tome. Onda sam napisao ovaj kratki članak na LinkedInu o tome, daleko od toga da ja znam puno anksioznosti, ali sam prepoznao da očito iako i kao se jako dobro nosim sa stvarima, imam određene probleme s anksioznosti. Jel? Sad šta je to? Znači kad ti cijelo vrijeme radi želudac, kad ti cijelo vrijeme radi glava, ne možeš prestati, cijelo vrijeme si zabrinut oko nečega, a s druge strane ne poduzimaš ništa. I onda sam počeo poduzimati, znaš. Kako si sam sebi opisao anksioznost? To mi je zanimljivo zato što ja sam godinama čitao te članke kao anksioznost, stres. Ok, stres mi je nekako bila jasna i mogao sam osjetiti stres. Ali uvijek sam se pitao šta je ta anksioznost dok jednog dana nisam osjetio. Kako bi ti opisao taj osjećaj u tijelu? Šta ti se... Pa to ko neki teret u želucu. Kod mene, u mom slučaju, to tako se nekako manifestira. Ko neki, nije kamen, nego ti onak, ko da ti, imaš one leptiriće kad si zaljubljen, jel? A ovo ti je kontra od toga. Imaš nešto ti treperi u želucu, a nije ugodno. Ne znam kako bi to objasnio. Ja bi recimo, kod mene kao nekakav, kao okolišni, bazni nemir. Nemir neke super niske jakosti, ne znam, onako. Tu je. Ko da udaram... Malo smeta, ali... Ko da udaram po zraku teniskim reketom, pokušavam pogoditi muhu, a stalno je fulavam. Otprilike, tako nešto. Dobra metafora. Ajde da se vratimo na početku, iskrenost, ta. Nekako mi se čini, kako radim ove podcaste redovito, i puno ljudi je bilo ispred mene sada, bit će uskoro 100 ljudi, i malo promatram te svoje goste i promatram onda zapravo taj moj osjećaj i onda osjećaj publike, da li su oni bili iskreni. I onda sam primijetio da ljudi, danas je ta riječ autentičnost, iskrenost mi nekako isprostituizirana. Znaš, kao, trebaš biti autentičan, trebaš biti iskren. Ja, pošto imam filozofske sklonosti kad idem malo filozofirati o tim stvarima, ja mislim da nitko od nas nije autentičan i da to zapravo ne postoji. Čak i složiti. To je dosta onako teško postići po meni, ali osjećam osobe recimo koje dođu ispred mene, koje glume iskrenost i koje su zaista iskrene. Ali ne znači to da moraš reći apsolutno sve o sebi da bi bio iskren. Mislim da kužim u kojem smjeru ideš, ali da te vratim na autentičnost i ovo što kažeš da je isfurano malo. Mislim, šta znači uopće biti autentičan? Ja vrlo često spominjem tu riječ i vrlo često, čak i na predavanjima ljudima kažem da je to jedan od najbitnijih stvari u prodaji, bla, bla, bla. A opet zapravo se postavlja pitanje šta znači biti autentičan. Jer ako imaš uzora u nekome, kako si onda autentičan?
Mislim, to mi je malo u koliziji, jel tak? Ili sam ja prolupao, sad smo malo u filozofiju otišli. U koliziji sigurno, da. Da. I sad, a opet ako si 100% autentičan, onda bi te ljudi mogli percipirati kao neshvaćenog. Apsolutno. Jel da, to su ono dvije krajnosti. I sad, znači, trebaš biti dovoljno autentičan da budeš prihvaćen, a da, znači dovoljno na neki način ima nekoga uzora da imaš nekoga ili neku personu, da li to, može to biti Bog, može to biti, ne znam, može to biti neka osoba iz biznisa, može to biti pisac, može to biti glumac, nebitno je. Ali s druge strane opet biti dovoljno autentičan da bi na neki način bio svoj. Sad, ja mislim da je tu neki balans mora biti između toga dvoje. To je neko moje mišljenje kako ja to vidim. E sad, Jel vjeruješ da si izgovorio riječ moje mišljenje, da sam ja zapisao upravo tu riječ moje mišljenje? Evo, eto vidiš. upravo u toj sekundi. Da. Eto, vidiš. Tako da, i sad di je tu istina? I sad ajmo onda se igrati sa istinom. Kaže, meni je super, evo sad malo ću reklamirati Sašu, ali nikad neću zaboraviti kad sam otišao kod njega na NLP. I onda je on napisao na onaj, što šara stalno po tom flip chartu, onda je napisao jednu rečenicu koja se meni baš usjekla i meni tu super stvar, kaže sve je laž. A s druge strane možeš napraviti reframe toga i reći sve je istina u određenom okviru. Tako da zapravo šta je istina i šta znači biti iskren. Jer ako ja se tebi kažem mi smo na 16. katu, a ti znaš da smo na 14. Ako ja gledam od -2 iz garaže, onda sam ja u pravu, to je isto u nekom okviru istina. Tako šta znači biti iskren? Šta ćemo sad reći? Ili šta znači lagat? Ne znam. Ja sam se malo već pogubio u tome. Ovo ti je dobro, sve je laž i sve je istina. Zapravo, sad to je Sašin, ali meni je super ali frame. Bez ovog tvog dodatka ne bi to bilo to. Da. Znaš, sve je laž. To smo čuli kod Ine Merlina, ali sve je istina, to vidiš. Pa, ali fakat, u nekom okviru sve je istina, kojiš. I ti se možeš igrat, ti ako dovoljno dugo ponavljaš jednu te istu stvar, tebi to postane određena istina. Ne znam, sad, da uzmemo najbanalniju stvari, da ja sad kažem, ok, super nam je sjedi za ovim crvenim stolom, tebi tvoja prva reakcija će biti da me ispraviš i kažeš, ovaj stol je bijeli. Ali ako ti ja dovoljno puta u rečenici kažem da sjedimo za crvenim stolom, crveni stol, stavio sam vodu na crveni stol i crveni stol, ti ćeš prihvatiti nekom trenutku moju zezanciju i ta zezancija će ti postati u nekom trenutku možda tvoja istina i na kraju će taj stol biti crveni. Jer znaš ono u crtićima kad bude ono, kaže, no you won't, yes I will, no you won't, yes I will, no you won't, yes I will, yes I will, no you won't. Kad se obrnu, jel? Je. Sad da nastavimo malo na ovu iskrenost i tu autentičnost. Ja sam, dok si ti pričao, ja sam zapisao moje mišljenje, ti si tamo izgovorio tu riječ moje mišljenje. Kad sam u trenutku u kojem moram donijeti bitnu odluku, gdje ću živjeti, šta ću raditi, takve neke velike životne odluke koje ti mijenjaju život. U zadnje vrijeme sam se počeo truditi da shvatim šta je moje mišljenje. Jer većina nas, ne znam, imaš partnera pa sad sa ženom pričaš, ženo, da li da se preselimo tamo, da li da radimo ovo, da li da radimo ono, pa pričaš sa poslovnim partnerima, pa pričaš sa prijateljima, pa svi smo nekako konzumirali tog sadržaja, bilo kroz glazbu, kroz televiziju, filmove, knjige, što god. I jako je teško znati koje je tvoje mišljenje, jebote. Da li imputirano ili zaista tvoje? I pogotovo mi je to vidljivo na ovim podcastima, znaš, ja se trudim biti originalni mislioc, ali jako je to teško, to je gotovo nemoguće. I onda vidim sebe, kad pregledam neke svoje epizode, vidim, aha, to si pokupio tamo, aha, to si pokupio tamo. Vidim druge ljude, jer jako je naše pažnje, recimo, usmjereno na Ameriku, to sam više puta rekao kroz podcaste, i zapravo mi recikliramo njihove ideje. Da, vrlo često. Vrlo često. Kako ti, da li si ti svjestan prvo te činjenice? Ja mislim da je činjenica. I kako ti nađeš svoje mišljenje? Da, u potpunosti sam svjestan, ali to vidiš kroz život i ovo si super opisao kako pokupiš od svakoga ponešto. I čak i od ljudi s kojima danas više ni ne čujem, ni ne vidim, niti ne... Čak, totalno sam izgubio kontakt s nekim ljudima, ali znam točno koje sam stvari od njih pokupio i šta sam naučio od njih. To je cjeloživotno učenje i na kraju krajeva cijeli život skupljaš stvari. Sad, njihovo, znači,
moje mišljenje je zapravo skup tuđih mišljenja, odnosno segmenti tuđih mišljenja koje sam ja ugradio u svoj set mišljenja, ajmo to tako reći. Jel? I onda ti nekakvim logičkim zaključcima dolaziš još do nekog svog dodatnog mišljenja. I evo, nešto što nisam nigdje pročitao i što mogu reći da je u potpunosti moje mišljenje, jer sam ja to jednom izustio i meni se svidjelo to što sam izustio. Ja uvijek to kažem ljudima, to je u kontekstu mog mišljenja, ali mi je toliko logično da se zapravo držim do toga da je to moje mišljenje. Recimo, daću ti primjer, znači, svi znaš ekstroverti i introverti, jel? Ja znam vrlo često ljude pitati, ok, šta znači biti ekstrovertirana osoba? Da li je to točka na nekom pravcu ili nešto totalno drugo, jel? Da se ljudi malo zbrejkaju, ali vrlo brzo zaključi da nije to točka na nekom pravcu, nego je to određeni interval unutar kojeg se krećeš. Znači, kad si malo više ekstrovertiran, kad si malo introvertiran, ali zapravo se krećeš više na strani ekstroverta. Onda postavim drugo pitanje i kažem, ok, daj mi recite kako neka osoba koja je ekstremno ekstrovertirana, kako vidi osobu koja je manje ekstrovertirana? Pa, logično odgovori kao introverta, jel? I zapravo se onda poslije pitam kako možemo definirati ili odrediti da li je netko introvert ili ekstrovert. Znači sve zavisi od tome iz kojeg kuta gledaš. Ili sam sad previše filozofirao. I to, evo, to ti je primjer mog mišljenja. To je moje mišljenje. Zapravo postoji spektar. Da. Postoji spektar tih stvari. Da. Spektar unutar kojeg se krećeš i gdje jesi. I sad, da li je to mjerljivo ili nije, ne znam, vjerojatno je. To će neko od psihologa sigurno bolje znati od kolega. Ja nisam psiholog. Ali kažem, ja sam nekako gledajući, promatrajući ljude i radeći s ljudima toliki niz godina, evo, stekao to mišljenje, čitajući puno knjiga, ali recimo ovo nisam nigdje pročitao, nego je to neko moje mišljenje. Sad, da li je to ispravno ili nije, evo, bit će mi drago da me neko ispravi. Kako donosiš te teške odluke? Koje teške odluke? Pa životne teške odluke kako donosiš? Ja, teške odluke. Pa ne. Ono kad si suočen s nečim, moraš napraviti izbor A ili B. Ili dođe ti neka prilika koja je potencijalno atraktivna, sjetim se traži promjenu veliku. Huga se sjetim. Huga? Da, odaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. A ne šta. Ja, evo, zadnjih 10-15 godina, kad sam bio puno mlađi, imao sam problem sa donošenjem odluka, ali nekako sam naučio da je vrlo često, pogotovo u biznisu, ako ćemo ići na biznis stranu, da je bitno donijeti odluku, pa makar ona bila i kriva. Jer ako zapneš u nedonošenju odluka, ne ideš dalje. Ja ti često razmišljam kad donosim odluku koja se čini kao veća, da ako prođem, kako opet sam ovo mišljenje, ovu ideju negdje pokupio, ako prođem kroz ta vrata, kad se vratim nazad, šta ću dočekati istoga. Jer neka odluka, napraviš i vratiš se na ono staro i nisi izgubio ništa. A neke su odluke napraviš i pokušaš se vratiti na staro i 80% tog starog nema više, jel? Pa, ili je nemoguće vratiti. Da, ili je nemoguće vratiti. Ali znaš kaj, imaš onu foru, to mi je neko rekao isto svoje vremeno u životu, kad je dobro da bi mogao ići naprijed, moraš napraviti kad je korak nazad. Jer meni to recimo u poslu se pokazalo, dobio sam u životu, mislim, 2 otkaza sam dobio, da. I zapravo su mi to bile 2 najbolje situacije. U tom trenu, naravno, kad si ti u tom trenutku, kad to gledaš, to je grozno, sve se srušilo, bankrotirat ću, doći će mi banka, uzet će mi stan. Znaš, zvrtiti se svi najgori filmovi. I onda prođe malo vremena, malo se sabereš i skužiš zapravo, čekaj, pa da se nije desilo ovo, ne bi se desilo ovo, ne bi se desilo ovo, ne bi se desilo. To je taj korak nazad, jel? I neko je to meni toliko postalo prirodno da, i recimo, to često znam Saši reći kad on dođe sa van, dogodilo se ovo ili ono, pa je rekao, ajde sad pričekaj jedno mjesec dana, pa da vidimo šta se ne bi desilo da se ovo loše nije desilo. Možda to idealistički pristup ili neki utopijski, ne znam kako hoćeš to nazvat, ali meni je to zapravo super na taj način sebe reframati. Kad se zapneš u gužvi, kasniš na jako bitan sastanak i onda ti se zapravo desi da zato što kasniš, dok sjediš u autu, nervozan si, trubiš, guraš se, hoćeš proći, a vidiš da nećeš stići, nemaš kamo, i onda ti zazvoni telefon i nazovete osoba koja ti ponudi neki super posao, da se nisi javio u tom trenu, možda ne bi dobio taj posao. Mislim, primjer dajem, jel? I zapravo kad zakasniš na taj sastanak, ništa se ne desi jer je osoba s kojom se trebao sastati na tom sastanku isto zapela u istoj gužvi. Znaš,
I onda sam sebi stvoriš neku sliku da će se nešto desiti, a realno se ništa ne desi. Mislim da je Oscar Wilde jednom to je napisao, da imao sam 100 problema od kojih se 98 nikad nije desilo. Mislio sam da imam 100 problema od kojih se 98 nikad nije desilo. Rekao i Jay-Z isto. Da, i Jay-Z. Imam 99 problema, ali žena nije nijedno od tih. Ja bi iskoristio ovu priliku sada da, ako gledaš ovu epizodu, a ne znaš tko smo i što smo, ja sam Vinko Mihaljević. Ovo je Lud podcast, mjesto na kojem istražujemo ideje razvoja čovjeka i društva. Pa puno bi mi značilo da zapratiš YouTube kanal Lud podcasta, a ti koji možda već imaš nekakav odnos i znaš što stvaram sa svojim gostima, puno bi mi značilo da daš financijsku podršku, što možeš na 2 načina, ili mjesečno pretplatom na YouTube-u, ili kroz jednokratnu donaciju putem PayPala, a sve to možeš vidjeti u opisu videa ispod videa na YouTube. Jel? Ispod videa. Vraćamo se nazad. Ja se samo da neću izgubiti tako neke zbog videa sa mnom. Nećemo. Nećemo. Hvala ti još jednom. Ovo mi je zapravo dosta zanimljiva izjava koju je Steve Jobs rekao, već popularno John Scully. John Scully je bio osoba koju je Steve Jobs zaposlio kao CEO-a Apple-a, koja ga je slavno koštala njegove pozicije u Apple-u, gdje on kao vlasnik, mislim da je bio u to vrijeme i dalje većinski vlasnik Apple-a, zapravo izašao iz Apple-a, i on je njega pitao prilikom zapošljavanja: hoćeš li cijeli život prodavati zaslađenu vodu ili ćeš se pridružiti misiji spašavanja svijeta? Sad to na engleskom zvuči još malo atraktivnije. Naravno. Ti se danas zapravo baviš prodajom nekoliko stvari, ali ajde, ja bi se fokusirao na ovaj dio zbog kojih te ljudi znaju, oko čega si ti izgradio svoj osobni brand, a to je zapravo prodaja treninga prodaje. To je ti si u nekom meta svijetu, znaš, učiš o učenju. Ili prodaješ to kako dobro prodavati. Šta ti želiš prodavati do kraja svog života? Da li je to? Pa, ili vidiš još nešto? Ja imam svoju misiju koju sam negdje prije nekakvih 10 godina sam sebi zacrtao. I sad ona će možda zvučati ovako malo američki, ali to je zaista ono što ja želim napraviti. Jer ja sam stvarno cijeli život sam u prodaji, od kad znam za sebe. Negdje 2015. sam počeo kužiti da je zapravo to što sam ja u prodaju, što sam ja ponosan da sam u prodaju, da to zapravo nije nužno percipirano kao nešto dobro. Odnosno da je prodaja percipirana kao nešto uvaljivanje, muljanje, laganje, opet da se vratim. I to je malo počelo smetati. Odnosno, počelo me smetati na način da sam se počeo loše osjećati zbog onoga što radim. I onda sam počeo sam sebe preispitivati, pa dobro, da li ja uvaljujem ljudima? Da li ja ljudima želim pomoći tim proizvodima ili im uvaljujem to samo da prodam i zadovoljim neki KPI? Znači, počeo sam promatrati prodaju ne kroz brojku, nego kroz nekakvu emociju ili zadovoljštinu. Onda sam skužio da ja zapravo to sasvim ok radim, da ne uvaljujem, nego da uspijem kroz iteraciju, komunikaciju pronaći zaista problem što je srž prodaje i samim time riješiti taj problem, da li je to proizvodom ili uslugom ili nečem. I skužio sam da mi to dobro ide, prirodno, znaš, imaš talent za nešto. I onda sam zapravo skužio da moja misija na neki način mora biti i da to želim zaista dan danas. I ako me pitaš kamo idem i čim ću se baviti, ne znam, ali znam da će misija ostati. A to je da se sama percepcija prodaje pomakne u pozitivu. Da prodaja počne biti percipirana kao nešto pozitivno. Znači promjena percepcije prodaje. Ako ćemo reći šta ja želim postići. Jel? Sad, da li će to biti treninzima, edukacijama, govorima, u zadnje vrijeme jako puno me zovu na ove govore firme, motivacijski govore, iako zapravo motivacijski govor je krivi izraz, trebalo biti inspiracijski govor, jer motivacija dolazi iznutra, inspiracija izvana. I to mi se zapravo jako sviđa, to mi je super. Sam opet ti se događa, pogotovo u ovom biznisu edukacija, ono što je meni super, ja sam u B2B-u, tako da svaki puta kada radim sa nekim novim klijentom, susrećem se sa nekim novim izazovima, s nekim novim problemima, odnosno manje više sa istim stvarima, ali u nekom drugom okviru, u okviru nekog drugog biznisa, dosta je repetativno.
Što je na svu sreću da je tako, jer recimo da radim u B2C-u, da stalno imam nekih 20 ljudi koji mi dolaze na neko predavanje, 20 novih ljudi, 20 različitih firmi sa 20 različitih očekivanja, sa 20 različitih bajasa, odnosno nekakvih percepcija prodaje. A ja stalno pričam jedno te isto, vjerojatno bi vrlo brzo sam sebi dosadio. I onda ne bi to mogao raditi. A ovak barem imam tu nekakvu širinu da uvijek nešto novo nađem u prodaji što me zanima i čemu se posvećujem i što nekako na neki način čačkam, istražujem dalje na svoj način. Sad neko će reći da čita jako puno knjiga, ja sam više tip ovog digitalnog doba gdje ću otići na YouTube i poslušati sate i sate i sate materijala od tuđih mišljenja, ajmo reći, da bi izgradio svoje mišljenje, opet se vraćamo na ono. I tako to ide, tako da kad me pitaš šta ću prodavati do kraja života, pa mogu reći sebe. To je jedino što ću prodavati. Što je sigurno da ću prodavati. Jer šta god da radi, opet ću na neki način to biti ja. Možda u nekom drugom obliku, sa nekim drugim setom razmišljanja ili sa možda produhovljenija, možda neko drugačiji ja, ali to opet biti ja. Znaš, ona popularna, ti i Saša ste zajedno s Ognjenom Bagatinom uspjeli dovesti Jordan Belforta u Zagreb i čestitam i tebi osobno na tome. Treba nam još više takvih događaja u Hrvatskoj. I sad ona njegova slavna je bila kao iz filma, jel, kao sell me this pen. Mm-hmm. Prodaj mi ovu kemijsku. I sad dao si mi jednu novu dimenziju toga kad si rekao da želiš prodati sebe. Mm-hmm. Nekako kad kažeš prodaj mi ovu kemijsku, shvaćam princip prodaje, gdje slušaš drugu osobu, kakve probleme ta osoba ima i tako dalje, više si ulozi u kakvoj sam ja sada postavljaš pitanja i slušaš, jel? Ali kako koristiti iste principe kod prodaje sebe? Ajde mi baš opišiš kako bi prodao sebe. Pa tako da se ne prodajem. Prodaje bez prodaje. Šta znači to? Vratimo se na ono što sam, znači sad se vraćamo na ono što sam ti zapravo rekao u nekom trenu prije. Zapravo, što se više, kako da kažem to sad, ajmo reći ovako, što se više trudiš nešto prodat, to ćeš na neki način biti dalje od uspjeha da bi to prodao. Sad ovo zvuči totalno čudno i apstraktno. Ali pogledaj se na sljedeći način. Kad ti je što ti je nešto nedostupnije, to veću žudnju imaš za tim i to više to želiš kupiti. Drugim riječima, ajmo reći, ako ću željeti prodavati sebe, što ću više biti nedostupan ljudima, to će me više ljudi željeti kupiti. Imate to smisla? E sad, ja sam, možda ljudi koji me poznaju i to znaju da sam ja uvijek svima dostupan na raspolaganju, uvijek ću govoriti na poruku, na mail, nisam jedan od onih. Čak odgovaram na spam poruke na LinkedInu. Znači na one sales pitcheve odgovorio im evo, hvala vam puno na vašoj pomoći, nisam zainteresiran, ako hoćete biti uspješni u tome što radite, ja sam prodajni trener, slobodno mi se javite. Ja odmah njima prodam. I actually mi se javila jedna ženska. Ali nije mi poanta da ja nekome namećem sebe, nego kroz ono što radi, nešto ti ako si Simon Sineka slušao, jel? Ja njega baš od 2009. kad sam prvi put čuo taj Golden Circle i Start with Why, nešto što je totalno logično i jednostavno i zapravo si to negdje znamo u našoj podsvijesti, ali je tako lijepo izdefinirano da ti je lako prihvatiti, odnosno razumjeti te stvari. I kažem ti, ja sam počeo pisati, tamo ne 2016-17 baš ozbiljno pisati i ljudi su se jednostavno počeli kačiti na tu moju misiju, na ono što ja želim postići. I kad kažem prodavati sebe, to je jednostavno na neki način skupiti dovoljno ljudi koji jednostavno razumiju ono što ja želim postići. Onda se više ne prodaješ, nego jednostavno imaš na neki način ljude koji razumiju ono što želiš postići i više ne prodaješ ništa, nego oni jednostavno kupuju ono što žele kupiti od tebe. Da li je to ispravan put ili nije, da li ja imam sistem neki u pozadini, pa nemam. Znači, ajmo početi od toga kako je nastala moja knjiga, ja sam to pričao. Pa bila je korona i bio sam na Korčuli i bilo je jako toplo, a ja volim gemišt. I bilo je pošipa baš onako puno, po povoljnim cijenama i ja sam pio pošip i pisao. I u 4 tjedna sam napisao. Odnosno složio hrpu tih članaka koje sam povezao u jednu knjigu. Napisao sam ja puno toga, ali sam onda objavljivao malo po malo na LinkedInu i evo, tako je nastala knjiga. Viška vremena sam imao zapravo. Ali
Di sam sad otišao? Sam sebi sam takvu digresiju napravio da više ne znam što sam pričao. Pustio sam te da pričaš. Išao sam se odveo. Pustio sam te da se ukopaš. Da, baš sam se ukopao, da. Zapravo, pitao sam te, ne znam da li sam dobio odgovor. Vjerojatno nisi. Kako prodaješ sebe? Ti si rekao, prodaješ sebe na način da se ne prodaješ. Tako je, to je to. Da li je možda preciznije onda prodavati svoju misiju, a ne prodavati sebe? A ti si samo platforma kroz koju se prodaje ta misija. Sad, ajde, idemo onda na sljedeće pitanje, pa ćemo pokušati otpakirati kroz to. Zapravo, što je prodaja? Da li je to komunikacija? Da li je to slušanje? Da li je to gluma? Da li je to odnos? Da li je to utjecaj? Da li je to uvjeravanje? Što je prodaja? To je definicija koja se u mojoj glavi promijenila valjda 10 puta već do danas, ali prodaja je, sad mogu onu svoju floskulu reći, srce, duša i krvotok svakog biznisa. I bez prodaje zapravo teško da možeš u biznisu bilo što napraviti, ali komunikacijski gledano prodaja je sve, prodaja je za vođenje, prodaja je, znači, na bilo koji način da komuniciraš sa nekim i želiš nametnuti svoje mišljenje. Evo, to će ti i Saša, ja mislim, potvrditi, komunikacijski obraci nisu možda isti, ali su vrlo, vrlo, vrlo slični. Sad smo nedavno imali ovog bad boya baš u gostima, ok, malo je bio sam panel je malo bio provokativan, što je fora, ja volim provokativne stvari, ali ti zapravo skužiš da u srži komunikacije, kad gledaš samo, ogoliš komunikaciju, sad biraš riječi koje ćeš koristiti, udvaranje i prodaje ima totalno iste obrazce. I ti želiš postići reakciju kod druge strane. Sad, da li ćemo biti onak površni pa ćemo reći, ok, prodaja je u suštini samo komunikacija sa svim svojim prednostima i manama, verbalna i neverbalna, možemo, ali bi ja rekao da je prodaja i puno više od toga, jer prodaja je povezana ne samo sa biznisom, nego sa svakodnevnom komunikacijom, da li u obitelji, da li sa svojom djecom, da li, samo se to ne zove prodaja. Neko će to nazvat uvjeravanje ili možda čak i manipulacija. I zato ta riječ je toliko zbunjujuća na momente da kad neko kažeš prodaja, imaš jednu vježbu, super, to možeš napraviti. Kažeš biti sa ekipom, piši riječ prodaje, nek ti svako da po 1-2 asocijacije. Pa ćeš vidjeti šta ćeš dobiti. Znaš, većina riječi će biti, 70% riječi obično bude negativno. Percepcija prodaje. Koje su prve asocijacije prema tvom iskustvu? Prema mom iskustvu je manipulacija. Manipulacija. Da. A onda ja pitam, i dobro, da li je manipulacija nužno uvijek negativna stvar? Da li manipulacija može biti pozitivna? Pa može. Šta misliš? Može. Ako želiš dobar ishod za nekoga, onda je manipulacija pozitivna. Ako želiš loš ishod za nekoga, onda je manipulacija negativna. Na kraju krajeva svatko, i to opet sad ću se usuditi generalizirati, na dnevnoj razini manipulira. A ko su najbolji manipulatori? Pa djeca. Ali oni su neiskvareni manipulatori. Znači, oni nemaju set uvjerenja. Oni jednostavno šute. Oni ako vide, ako ti kažeš ne. I onda ako je dijete dovoljno dosadno, ti ćeš onda reći da, ajde nek ti bude. Sad da ga se riješiš, jel? I onda oni skuže u podsvijesti svoje, znači ako sam dovoljno dosadan, onda ću ja dobiti odgovor koji ja želim. Biće po mom. I to obično kod mama puno bolje pali nego kod tata. A dobro, lažem, nije istina. Kćeri kod tata, a sinovi kod mama, to je usvojeno tako. Nemam statistiku, to je neko moje osobno iskustvo, moje mišljenje. Tko bolje prodaje, ti ili tvoja djeca? Kad prodaju tebi i ženi? Nemam pojma, evo, dobro pitanje. Pa jako dobro prodaju njih dvije kćeri imam. Jako dobro prodaju priču i ideje, što bi trebalo napraviti, da, jako dobro. Ali oni ti dugo nisu znali šta ti ja radim, onda sam ih odveo sa sobom na jednu konferenciju. To sjedilo u publici i onda mi je bilo, a ti to radiš? Ja rekao, da, šta ste mislili? Kaže, nismo mi to tako zamišljali. Koliko imaju godine? 13-14. 13-14. Da. Da, meni je najjače kad kod kuće ja upalim televizor i uglavnom palim YouTube aplikaciju i onda kako upalim, dođe par računa, znaš, jedan račun je od Lud podcasta, drugi je, ne znam, od žene, treći je kids kao, svaki put kćer kad vidi tata, to si ti, kaže gore na televizoru, šta radiš ti gore? Pa da. Da. Znaš šta,
ajde da se vratimo na mišljenje drugih ljudi, ono što smo konzumirali. Jedna od najatraktivnijih knjiga na temu međuljudskih odnosa, pa možeš staviti isto i pod kapu prodaj How to win friends and influence people. Pa ne znam, onda imaš onu drugu koja je meni isto draga, 48 Laws of Power. Robert Greene, to je taj tip što sam ga se htio sjetiti, sad sam ga se sjetio. Čuo, ali čito nisam. Postoji strašno puno sadržaja, strašno puno svih vrsta sadržaja na tu tematiku i to je nevjerovatno. Znači, mi smo ljudi socijalna bića i mi toliko puno energije i vremena investiramo u to da saznamo nešto o sebi, da saznamo nešto jedni o drugima, da bi bili uspješniji u interakciji s drugima. To je ono fascinantno. Fascinantno. A na kraju ti, želiš saznati nešto o nekom drugom, a na kraju shvatiš da ako se ti ne prilagodiš, ne promijeniš sebe, da drugu osobu ne možeš promijeniti. Jel' tako? Mislim, ja sam to tako nekako sebi. Znači, kad podivljaš na nekoga i pokušavaš nekom nešto dokazati, onda shvatiš da zapravo tako dugo da ti promijeniš svoj pristup, kako to pokušavaš dokazati ili objasniti ili frejmat, kako god hoćeš reći, neš niš postići. Znači, osobu u otpor stvari rasterati. Šta misliš o glumi i prodaji? Gluma i prodaja. Da li vidiš kod ljudi koji se bave prodajom elemente glume? Pa vidim što nije nužno loše, jer ajde da ti možda najbolje kroz primjer. Ja sam do negdje 2004. bio dosta zatvoren. Kad kažem zatvoren, ok, volio sam se veseliti. To, recimo, mikrofon mi je bio strani, jednak nezgodno mi je bilo izaći. Čuo sam da znaš lijepo pjevati. Dobro, čuo si. Ne, ostaće nekada, na tome ostane. Ali sam onda 2004. otišao raditi u turističku animaciju i onda sam shvatio da ti je mikrofon prijatelj. I onda sam shvatio ako ti je mikrofon prijatelj, ako još znaš neke tehnike glume, da zapravo ti je to super. E sad, učeći te nekakve tehnike koje sam tad naučio od plesnih koraka, od to kako stajati na bini, od ne znam, držanja mikrofona i ti neki stvari, to ti počne ulaziti u tvoju podsvijest i to ti postane dio tebe. E sad, moje pitanje, evo, sad, da ja tebe pitam, ako to postane dio mene, to na neki način mene, ajmo reći, promijeni ili upgrade-a, da li to onda dalje gluma? Ili sam to ja? Više nije. Pa nije više, da. I sad postoje se pitanje, prodaja i gluma, da li je gluma u prodaji dobra ili nije? Pa ja bih rekao je, ako postane dio tebe, ako ti zaista to prihvatiš kao dio samog sebe, da je to jednostavno tvoj upgrade. A ako nikako to ne možeš prihvatiti na silu implementiraš, onda nije dobro, jer se vidi. Ja mislim da sve što na silu radimo se vidi. Znaš šta? Kažem, ja mislim. Mislim da je dobro zapravo spomenuo si Bad Boya malo prije. I žene kad vide da muškarci uče o tome kako zavesti ženu, nešto im je tu jako off. Da. I možda ima nekih poveznica tu između prodaje i učenja da budeš bolji u prodaji. Ne znam šta, ali nešto ima tu. Kao, zašto jednostavno? Jer svako ko krene prodavati, ja isto prodajem, repeticijom, znači ponavljanjem tih aktivnosti, ti neminovno ćeš postati bolji. Naravno, kad ti dođe prodajni trener, on je osoba koja je napravila sintezu velikog broja tehnika, alata, principa prodaje i to si objedinio, stavio na jedno mjesto. I ako imaš sposobnost to lijepo iskomunicirati i prenijeti to znanje, good for you, jel? I super za druge ljude. Ali jel osjetiš da postoji tu neki off, kao da radiš nešto nemoralno, kao učiš o tome kako zavesti ženu ili učiš o tome kako nekome nešto prodati, uvaliti je ružnija riječ. Super da si ovo pitao. Naravno, ovako ću ti reći. Tehnike može naučiti svako. Doslovno. To čak ne treba ni trener. Uzmeš YouTube, uzmeš knjigu, jednostavno kreneš učiti. E sad, da bi tehnika bila ispravna, ti zapravo
treba postati dio tebe, a ti na prodaju, ajde ovako. Ja volim reći ljudima, ja ne volim predavati tehnike, jer ja za to ne trebam. Ali ono što volim se baviti vašim načinom razmišljanja, jer da biste vi mogli implementirati neku tehniku, vi morate pripremiti vaš mozak, odnosno vaš mindset ili ti vaš način razmišljanja, da usvoji tu tehniku od početka do kraja i da ona postane dio vas. Drugim riječima, od seta od 10 tehnika, netko će odabrati tehniku 1, netko tehniku 2, netko tehniku 5, netko možda 3, netko možda svih 10. Ali one neće funkcionirati ako ih samo implementiraš na silu. Recimo, ako ideš na silu govoriti ljudima, evo, ajde, tehnika je, ajmo uzeti jednu, koju ćemo uzeti? Ajde, iluzija slobodnog odabira. Hoćeš li da se vidimo sutra u 2 ili sutra u 3? Znači, tebi dajem da biraš od nečega što sam ti ja nametnuo i ti imaš osjećajno sam dojam da biraš i sad ti odabereš od nešto od toga ili ćeš mi reći ne paše mi ništa od toga, ajmo u 5. Meni ne paše u 5, ja ću reći ok, ne idemo u 5, ali možemo u 4 ili u 6. I opet ti dajem da biraš, znači opet je po mom, ali zapravo ti biraš. Ajmo reći, to je tehnika. Ako ja tu tehniku na silu implementiram i ako nisam da ne stojim 100% iza toga, to je sad ona floskulasta rečenica, pa to se vidi. Znači, ne možeš jednostavno tehniku na silu staviti pred sebe i ona mora postati dio tvog svakodnevnog komunikacijskog obrasca. I onda to funkcionira. Jel? I zato, kažem, jedno je naučiti, a drugo je implementirati. Zato je, kažem ljudima, meni nije problem odraditi dvodnevnu radionicu, ja ću vam sve to pokazati, ali šta će onda biti? Hoće li to neko koristiti ili neće? Hoće li to neko implementirati ili neće? Hoće li to neko koristiti na svakodnevnoj razini ili neće? Znaš, to se postavlja pitanje. I onda neko pita koliko je uspješnost, recimo, edukacija takvih dvodnevnih ili trodnevnih ili čak četverodnevnih. Pa ja kažem, gledaj, uspješnost poneviše zavisi o ljudima, ali ako ćemo o nekom prosjeku govoriti, to je između 25-30%. Drugi riječima, od 10 ljudi, 3 će, ajmo reći, usvojiti to i možda 1 do 2 osobe će to početi koristiti. Ako ćemo realno. No. I sad se opet vraćamo kao je bilo pitanje. No? Ajde, nastavit ćemo dalje. Ne moramo se vraćati na to. Tehnike su bile takove. Da. Kako bi objasnio ljudima što je to mentalni sklop i što se zapravo podrazumijeva se sve pod tim terminom, mentalni sklop? Mentalni sklop. Stručno ili, ajde da sad stručno objašnjavam. Kako ti definiraš sebi to? Ili kako komuniciraš to, ako komuniciraš na predavanjima? Da, kad komuniciram onda kažem, ok, naš mentalni sklop zavisi od 4 osnovne stvari. Prva stvar je naš temperament ili ti osobnost. Neko će reći možda čak i malo širem kontekstu karakter. To je na prvom mjestu, to je ono što jesmo mi suštinski, dubinski. Druga stvar, na drugom mjestu naše uvjerenja, odnosno uvjerenja i vrijednosti. Ja bi to čak neću izjednačavati, to su dvije različite stvari, ali ću staviti u istu kolonu, jer to nas jako na neki način određuje tko smo, što smo. I one dvije vanjske stvari, a to su ti, dakle, okolina, koja te na neki način određuje i utječe na tebe. Imaš tu hrpu onih floskula, ako si najpametnije u sobi, vrijeme je da promijeniš sobu i slične stvari, jel? Ili kako nemaš ništa za naučiti novo od tih ljudi, onda promijeni okolinu, odnosno promijenite ljude. Mislim, ne u smislu da ih otkantaš, nego idi dalje, nauči nešto novo. Jel? I druga stvar, znanje i vještine. Sad, znanje i vještine i sama okolina direktno mogu utjecati na promjenu naših stavova, odnosno na promjenu naših uvjerenja, odnosno na promjenu naših vrijednosti. Mislim da nisi spomenuo stav kad si nabrajao. Gdje bi svrstao stav zapravo? Ja bih rekao da je stav isto dio mentalnog sklopa ili ne? Stav je dio mentalnog sklopa, ali meni ti to u istoj toj liniji gdje su ti uvjerenja i vrijednosti. Sad je samo, ja ću ti reći, ako ćemo gledati onak laički, zapravo je samo bitno koju riječ odabereš. Mm-hmm. Možeš odabrati riječ stav, možeš odabrati riječ uvjerenja, svaka naravno ima svoju definiciju, nisu iste riječi, ali mislim da će ukupni rezultat na kraju biti podjednak. To je sad opet, znaš kako se kaže, frazeologija. Da, to je semantika. Semantika, ja volim semantiku. Druge ljude, ženu moju pogotovo živcira što volim semantiku. Ali to ti je super bilo kad smo ti se upoznali, Saša i ja. Mi smo ti na ploču, da bi se upoznali, počeli smo jedan drugom predavati. I počeli smo pisati svoje riječi, objašnjavajući jednu te istu stvar. Upravo ovo što si me ti sad pitao. Ja sam to objasnio na svoj način, on objasnio na svoj način i na kraju smo shvatili da smo objasnili jednu te istu stvar, samo koristeći druge riječi. Mm-hmm.
Isto mislimo, samo se drugačije izražavamo. Zapravo istu riječ možeš opisati na više načina. Može značenje čak biti drugačije. Po meni, recimo, jedna od dražih definicija toga šta je stav, znači, kaže, kako bi se pravilo, habitual way of thinking or feeling, znači, mišljenje i osjećaj koje po navici imaš o nekome ili o nečemu, koje se jako vidljivo reflektira na tvom ponašanju. To je stav. Znači, ja recimo sada sjedim s tobom i da ja imam negativno mišljenje o tebi, to bi se nekako reflektiralo na mom govoru tijela, jel tako? I to je po meni najbolja definicija stava koju sam ja vidio. Da. Ali u tom slučaju bi onda stav bio isključivo neverbalni po toj logici. Ja mislim da nije. Nije isključivo neverbalni. Da. Nije isključivo neverbalni, da. Ali znam ljude, pogotovo u korporativnom okruženju ili možemo reći u političkom svijetu gdje je jako bitno politizirati, gdje koriste i te tehnike glume i šta ti ja znam svašta nešto. Jako je teško to prikriti. Je. Teško je prikriti, a stvar ti je... ajmo reći u prodaji, kako bi, da moraš ono jednom riječu sad reći, kako bi stav trebao biti u prodaji? Ja da kažem. Pa reći, ja bih rekao, što ti rekao? Ja bih rekao da bi stav trebao biti, ne znam, evo meni opet jednom riječu, da. Reću ti kasnije jednu riječ, sad ću reći dvije. Mislim da postoji razlika između optimizma i pozitive. Znači, meni nije isto. Ja bi prije rekao da treba biti nekakav optimističan stav, recimo. Da. I to je jako bitno. Prodavači često zaborave biti optimistični. A ti bez optimizma nemaš šanse da prodaš nekako. Pa ko će kupiti od pesimistične osobe? Kad je sve ružno, crno, kad ti dođe ono pesimistični prodavač, joj, ružno vrijeme, joj, ne ide prodaj, joj, grozno, joj, zločesti šef, joj, kolege mi zabijaju nož u leđa, joj. Daj, odi van. Neću kupovati od tebe. Nemoj mi sad. Kad dođe neko optimističan, inače, recimo, meni ti je super pratiti svoje vremeno, ti je bio tu na benzinskoj pumpi Inino jednoj, bio je jedan fantastičan prodavač, ja ne znam kako je taj lik fenomenalan. Znači, on bi ti uživao u prodavanju onih add-on proizvoda kad dođeš, čokoladicu, hoćete čokoladicu, hoćete keksić, hoćete ovo. Ali on bi toliko uživao u tome da je razvaljivao. On je prodavao toga suludo puno. Ali sam sad skužio, puno se vozim, pa onda sam i puno po benzinskim pumpama, da je sve više ovih prodavača koji su, kad je to krenulo prodavanje onih add-on proizvoda na benzinskim pumpama, u početku je bio strašan otpor. Ili nisu nudili, ili bi onak preko one stvari rekli, imate tu još na akciji, ako hoćete ovo. Sada, evo, ja ne znam, na zadnjih 10 pumpi što sam bio, baš sam primijetio, rekao, danas, evo, isto jutro sam točio i kaže lik, evo, vidim da ste uzeli samo gorivo, ali odličan croissant, evo, na akcije, čisto da znate. Neću vam ga prodavati, ali evo, čisto da znate. Tako jednu simpan način ti, pokuša spomenuti to, jer mislim da su ljudi skužili da moraju biti optimisti i da se moraju šaliti, da se moraju, zapravo pogotovo kod tih nekakvih upsellinga, da jednostavno moraju doći u taj stadij mentalnog sklopa optimist da bi bili uspješni. Čak je jedan kolega mi je svojevremeno rekao da postoji zapravo dvije riječi, da nije samo optimist, nego da mora biti lakovjerni optimist. Da elaboriraj. Lakovjerni optimist. Pa ja ću ti da se to elaborirat kako sam se ja to elaborirao, jer kažu da su najbolji prodavači oni ljudi koji lako kupuju, kojima je lako prodat. Ne znam otkud to istraživanje, to sam negdje čuo i razmišljao sam si poslije o tome, sam se razmišljao, čekaj, meni dobro ide prodaja, fakat mi je dobro, ali brate, meni tako lako isto uvaljati nešto, odnosno prodati, ja sam spreman bilo šta kupiti. Znači, djelomično iz nekakve empatije, djelomično iz nekakve želje da pomogne ljudima, a djelomično možda mi to i treba, ili će mi trebati jednog dana. A lakovjerni bi bilo, to ti se opet vraćamo na povjerenje, ako se sjećaš, to su ti upravo ovi koji su ti od starta na 100%. I to bi onda, lakovjerni optimizam bi bila takva osoba koja ti u starta vjeruje, ne očekuje da ćeš izzeznut, a s druge strane je optimistična.
Na šta zapravo pojedinac može utjecati u tom prodajnom procesu? Spominjao si bio osobnost, temperament, karakter. Recimo, to si stavio pod istu grupu. Nije isto, drugačije s definicijom. Možda ista razina, recimo, razina, isti level nekakav, da. Slažem se s tobom, da postoji neka poveznica između ta tri termina, da ih tako nazovemo. Da li tu išta možemo utjecati na taj dio? Ne možemo promijeniti, ali možemo se prilagoditi. Što bi značilo, ako smo, ne znam, ajde sad da ne lupetam previše, da me psiholozi ne mrze, ali recimo ako smo se u prve svoje 2-3 godine razvili kao nekakvi kolerici, onda ćemo mi teško moći prestati biti kolerici, gotovo nemoguće. Oprosti, ja ni ne znam čak što znači taj termin kolerici. 4 osnovna temperamenta, znači sangvinik, kolerik, melankolik i sangvinik. Više ne znam. Dobro. To je recimo, to je super u ovoj knjizi Thomasa Eriksona Okruženi idiotima. Zašto se zove knjiga Okruženi idiotima? Zato kad nekoga ne razumiješ njegovu srž, nazoveš ga idiotom jer ga ne kužiš. Jel? A kolerici kao, ajmo reći, kako da kažem, najtemperamentniji, što nema smisla jer je temperament sam naziv toga što zapravo oni jesu, ajmo reći, najupečatljiviji možda kolerici znaju biti. Kaže, kolerike karakterizira visoka razina energije i aktivnosti. Da, vrlo energični. Evo, super riječ, može. Vrlo energični ljudi. Kolerični su vrlo ambiciozne, asertivne, često dominantne u socijalnim interakcijama. Tako je, puno ih imaš i direktora, vrlo često je naš predsjednik i kolerik, primjerice. Ali stvar ti je toga da, recimo, kod kolerika ćeš ti vrlo brzo skužiti da je on koleričan, zato što jednostavno brzo donosi odluke, brz je, natječe se na semaforu, sve mu je natjecanje, neće se natjecati ako vidi da ne može pobijediti. Znači, to su ljudi koji vrlo racionalno donose odluke, oni nisu toliko ni emotivni ni ništa, ali recimo on će teško promijeniti sebe, ali on, ako je dobar i ako radi na sebi, to je sad opet ona floskula, rad na sebi, ali ako sam sebe razumije, onda će početi uviđati da njegovo ponašanje jednom, recimo, dijametralno suprotnom flegmatiku može ne odgovarati. Odnosno, flegmatik bi se mogao onak bojati kolerika. I onda bi uopće mogao biti uspješan u komunikaciji sa jednim flegmatikom, mora se naučiti pripitomiti. Znači, opet ona floskula zapravo, know thyself. Da. Ako već imaš uvjerenje da nemoguće promijeniti svoju osobnost, karakter i tako dalje, što vjerovatno je moguće u nekom omjeru, barem upoznaje sebe. Pa više se upoznaš i prilagodiš nego što se promijeniš. Znači, ti, i sad, ajmo se vratiti, sad ja pričam o stvarima koje zapravo su psihološke i ja ovo ne pričam iz kuta gledanja jednog psihologa, nego pričam iz kuta gledanja jednog prodavača. Znači, kako se to manifestira meni u prodaji, šta sam ja primijetio kroz neko svoje iskustvo. Jednak imaš, recimo, osobu koja nije u potpunosti u skladu sa sobom, recimo, osoba koja radi posao koji ne trebala raditi, pogotovo, recimo, u prodaji, to je jako očito kad jedna osoba koja ne pripada u prodaju radi prodaju, a onda ti se to manifestira, ne znam, želudac prvo, pa tež dišu, pa im se počne, pa psorijaza jako česta kod prodavača, to sam primijetio. Znači, sad ti generaliziram totalno, znači ovo nije temeljeno na istraživanjima, ovo je temeljeno na onome što sam ja primijetio, vidio i pitao. I to je sad zadnjih 10 godina mog iskustva. Sad, da li je to dokazano ili nije, to ti ne znam. Ali ono što sam primijetio i vidio je da jako puno ljudi ima problem sa želucem i probavnim traktom tako dugo dok rade, recimo, posao koji ne bi trebali raditi. Znači, i sad, super si zapisao vještine i sad se vraćamo na to da li vještine mogu to promijeniti. Pa, po mom mišljenju ne. Pa i po mom iskustvu ne. Zapravo, ajde, idem ja malo sumirati. Ja sam te pitao na koji dio mi možemo utjecati. Krenuli smo prvo sa karakterom, osobnosti i temperamentom. Tu si ti zaključio da naš napor treba ići u smjeru da bolje upoznamo sebe. Jel? Ne da se previše grčevito trudimo mijenjati možda neke stvari koje su naš korijen. Osim toga, znači, ostali dijelovi mentalnog sklopa
smo rekli da podrazumijevaju stav, uvjerenja, vrijednosti, koliko možemo utjecati na taj, ja bih rekao sad da je to neka sljedeća razina možda. Da, to možemo, neke stvari, ona duboko ukorenjena uvjerenja ćemo teže mijenjati, a naravno ova koja su nam, ajmo reći, na pliče razini ćemo puno lakše mijenjati, ali recimo uvjerenje, evo ti iz prodaje jedno od češćih uvjerenja, nema šanse da tamo nešto prodamo. Jel? I sad ti, naravno, to je logično pitanje, ok, zašto to misliš? Kaže, ne, tamo konkurencija, oni su si dobri, ja sam vidio da oni igraju golf zajedno, oni su si frendići i ja tamo nemam šta tražiti. E sad, takav set uvjerenja vodi ka tvojoj, ajmo reći, sudbini, da tamo nećeš nikad ništa prodati. A zašto? Zato što nisi nikad ni pokušao. Jesi si stvorio set uvjerenja da tamo oni igraju golf i ti si temeljem toga donio zaključak da zbog toga ti tamo nema šta tražiti, jer su se oni su si frendići i tamo nema šta. Jer postoji možda mogu neki drugi scenarij koji je mogu. Da je možda netko njih slučajno slikao pa se ti to vidio, da su se možda našli na nekom turniru slučajno zajedno, da možda su se posvađali u međuvremenu, da možda ovaj je toliko omađijan da uopće ne vidi da postoje druge opcije. Znači, ti imaš na temeljem svog uvjerenja, ti si donio zaključak da tamo nećeš prodat, a realno, budimo realni, nisi niti pokušao. Nisi digao telefon, nisi sjeo u auto, nisi pokucao na vrata, nisi pitao tu osobu da li ima smisla ili ne. Na kraju krajeva nisi dobio odgovor ne. Ja kažem, tako u prodaji, to je jako bitno, tako dugo dok nisi dobio odgovor ne, ti ne znaš da li ćeš negdje prodati ili nećeš prodati. Zato ja uvijek, kad je malo nasilno, kad mi neko ne odgovori na mail, ja onda uvijek pišem, ja pošaljem još jedan mail, kažem dajte mi ono sve u redu, meni je sasvim u redu da se ne dogovorimo, da mi kažete ne, samo mi recite ne, nemoj me držati sada tu da ja se moram razmišljati šta je pjesnik htio reći. To što se ti meni ne javljaš, meni to ništa ne znači. Ja hoću ne, daj mi ne. Kužiš? Zašto hoćeš ne? Hoću ne da onda znam di sam. Kužiš, i da znam koji je razlog ne. Jer, kužiš, mene zanima, ok, ako je ne zbog toga što je cijena previsoka, to mi je sasvim legit, ok, ima kolega koji, ne znam, rade za manje novaca i to je skroz ok. Ja ću reći, ok, poštujem, vi imate takav budžet, radite s nekim drugim. Ako je ne zbog potencijalnog nesporazuma, što je vrlo često, ako se nešto smo se krivo razumjeli u komunikaciji, ako je nešto možda interpretirano na način na koji uopće tako netko nije mislio, ili ne znam, šta ti može biti ne. Ne ti može biti da, recimo, ja sam njemu ponudio jedne termine i oni meni nisu odgovorili. Šta to točno znači? Jer to ne, ili možda samo treba naći druge termine? Kužiš? Znači, treba iščistiti do kraja, doći do srži zašto radimo ili zašto ne radimo. I to je ono što jako često u prodaji zaboravi ekipa. Stvore si uvjerenje da je nešto ovako ili onako i neće ni ići dalje. Odnosno, čak se boje čut ne. Imaju strah od toga da im neko potvrdi da je to ne i onda rađe ostave tamo negdje u vakuumu u zraku, neka bude, pa... I onda kad ga pitaš šta je bilo, ma joj, nisu se ni javili, to su takvi idioti. Jer moguće da je možda mail otišao u spam, jer moguće to u jednoj od iteraciji. Da, ljude strašno plaši taj ne. Da, jer moguće da je neko slučajno, kad je došao tvoj mail, da je prešao sa mišem preko maila, odznačio ga, kao nepročitan, odnosno pročitan, nepročitan, i jednostavno zaboravio. Jer moguće da neko jednostavno zaboravio govoriti na mail. Vrlo često. Tako da, ako ti neko nije rekao eksplicitno ne ili napisao eksplicitno ne, brate mili, šta je najgore što se može desiti? Znači, ti si ne sebi već usadio u glavu, a postoji vjerojatnost da zapravo da, ali se moglo dogoditi XY razloga zašto ti nisi došao do toga. Ovo je jedan jako lijep primjer negativnog uvjerenja. Da. A sad, ako ćemo recimo duboko usađena uvjerenja, evo ti jedno totalno glupo. Ovo je toliko glup primjer i zato ga obožavam. I to ću ti moja mama. I ja kad sam bio klinac, to su bile tamo kraj 80-ih, taman je počinjalo sranje tu kod nas u regiji, nije se baš imalo para, deda je još bio živi, meni je noga brzo narasla, ja sam ti redovito, ja sam već imao 41, 42, deda je imao 43, malo su mi bile prevelike njegove cipele, ali bi ih uredno nosio. Jel? Neka bi došao doma, ne bi ih, na čičak su bile neke one, i ne bi ih mislio čičak, nek bi samo streso s noge, kako su mi bile malo prevelike i to bi se tamo negdje razletlo i nastavio bi hodat bos, jel tak? I u tom trenu, čim bi mene moja mama vidjela, kaže, Vedre, nemoj hodat bos, prehladit ćeš se, da ovo su pločice. Jel tako?
I tako prođe 10-15 godina kasnije i ja čitam neko ono istraživanje kliničko i kaže da se zapravo ne možeš razboliti hodajući bos. Ne možeš se razboliti. Isto tako, ako ideš u saunu, ne znam, ideš u saunu ili ne, Samo. da, ili u wellness, pa imaš onaj hladni bazen, topli bazen i kružiš. Znači, poanta je zapravo potaknu krvotok. Neće ti se niš desiti ako hodaš bos. I ja to sam se sebi počnem smijeti, kako mi je mama to govorila i ona još dan danas ima to uvjerenje. I desiti se meni da ja to znam i prođe još par godina, ja dobijem kćer, dobijem drugu kćer, oni dođu doma, skinu cipele i ja njima koji stopa. Obucite papuče, prehladit ćete se, nemojte hoditi po pločicama. To ti je duboko uvjerenje. Znači, iako sam svjestan da je to totalni nonsens, bullshit ili kako hoćeš to nazvat, ja i dalje to izustim. Jer jezik odradi prije, povuče iz uvjerenja i onda sam sebi počnem smijeti i kažem, ma da ja zaboravim, nisam ništa rekao. Da ti ne pričam koliko često ponovim riječi svog starog ili stare kod svoje djece sad. Eto ti uvjerenje. Na svakodnevnoj bazi. Da. I što kažeš, ne možeš ni sam sebe uhvatiti, već je izletilo van. Da. Već je izletilo van. Ja sad, ti kao prodavatelj sigurno si jako perceptivan prema govoru tijela ljudi kojima prodaješ ili koji su oko tebe. Šta znači, recimo, ovaj tvoj trenutni stav mi je zanimljiv? Nama baš ništa. A? Nama baš ništa. Ništa? Ja sam čuo onu jednu da, to ne znam, da li je... Ne, dobro, mogu si ostati. Evo idemo na mirroring. Mislim, eto to. Mislim da postoji jako puno ljudi koji možda pridaju i previše važnosti govoru tijela, da ga seciraju do nekog ludila, a uopće možda ne postoji potrebe za tim. Koliko si ti, fale mi ti te hrvatske riječi, na engleski se kaže self-conscious. Mm-hmm. Svjestan samog sebe. Ali pretjerano svjestan samog sebe. I ako si pretjerano svjestan samoga sebe, svog govora tijela, svojih izgovorenih riječi, onda očito to radiš i analiziraš jako puno i drugu osobu. Mm-hmm. Koliko te, recimo, to sputava u prodaji? Ako si previše fokusiran na to i nisi u razgovoru, nisi stvorio rapo, ne slušaš osobu i tako dalje. Pa ja ću reći da o tom sam puno čitao, bio sam na jako puno treninga o neverbalnoj komunikaciji, skužio sam da je 60% tih treninga bilo poprilično krivo predstavljeno i prvi put, vratit ću se na ovo koliko me to sputava, ali samo da ti dam malu digresiju. I prvi put kad sam zapravo u potpunosti razumio neverbalnu komunikaciju, sad ću opet ispod ko reklama, ali mi je opet super to Saša objasnio. Kaže, nije uopće bitno kako sjediš ili šta radiš, nego je bitno kalibrirati na način da obraćaš stvari na promjene. Znači, ako ti ja sad nešto kažem i ti se promijeniš i promijeniš svoju posturu, ok, to nešto znači. Sad na meni je da ja zapravo tebi postavljam prava pitanja da bi vidio šta to točno znači. Da li sam ti stao na žulj, da li sam nešto krivo rekao, da li sam nešto rekao prerano ili sam možda rekao nešto prekasno. Znaš. I najgora stvar je interpretirati svojim mišljenjem šta nešto znači kod čovjeka. Jer, mislim, imamo jezik, možemo pitati, barem mi koji govorimo i čujemo, jel? Ima ljudi koji ne mogu to. Ali mi koji govorimo i čujemo, mi bismo trebali koristiti to i provjeriti, ako vidim da si ti sad nešto napravio ili sjeo ovak. Ja ti znam ljude pitati, doslovno. Kad mi neko sjedne ovak i počne gledati u pod. I onda stanem i znam pitati ljude, nemoj se ljutiti, ali jesam nešto krivo rekao ili nešto. I zanimljivo da će ti ljudi reći. Ljudi će ti reći, onda znam dobiti odgovor, kaže, pa znaš šta, čudno si mi ovo sad rekao, daj, možeš li mi ajmo korak nazad, mislim da sam te krivo razumio. I zapravo ti s tim radiš određeni prekid i ideš razjasniti ono gdje je zapelo. Jer ljudi, prvo, ako smo pristojni, nećemo prekidati drugu stranu, jel? Bon ton, to je isto uvjerenje, jel je? Set uvjerenja. A druga stvar, jednostavno ljudi će ti kad i odšutiti neke stvari. Ali ti ako vidiš neku promjenu, zašto ja tebe ne bi pitao? Čekaj, ja sam tebi nešto krivo rekao. Znači, onda mene kopka. Jesam ja sad nešto krivo napravio, jesam krivo nešto rekao, jesam nešto loše rekao možda, jesam te uvrijedio možda. Znaš, jer ti ne znaš koji je set
uvjerenja, odnosno koje su vrijednosti te osobe i ti obično u komunikaciji ako pogaziš određenu vrijednost ili set uvjerenja osobe s kojom komuniciraš, pogotovo u prodaji, osoba te može diskreditirati, odnosno doslovno prekrižiti bez da ti uopće kaže i jedva čeka da završi sastanak, ti odiš i više se nikad ne javi. I onda ostaneš u vakuumu i ne znaš zašto. Ili se desilo to kad? Često. Sad dok si ovo govorio, mislim, po meni je ovo jedan od najboljih savjeta koje možeš nekome dati za kvalitetne međuljudske odnose. Hvala. Ja sam sebe, evo, imam jedan danas svjež primjer od jutra sa ženom. Prije nego što sam krenio odvesti kćer do vrtića. Malo je energija između nas dvoje bila onako off. Jel? I samo da na vrijeme iskomuniciramo, ili ja i ona, možda ne bi došli do povećanih tenzija, svađe ili šta ja znam, što je danas tamo završilo, recimo, mislim, svađa, razmirica. I to je izuzetno bitno, a ne vidim da je puno ljudi dovoljno zrelo da, bez obzira što i ja i ti to znamo, vjerovatno jedno i drugo napravimo grešku više puta, pa ne pitamo ili ne uočimo, ne iskomuniciramo. Znači, doslovce je potrebno samo reći na glas. Potrebno je reći, a imaš jednu super primjer. Durenje. Kad se naduriš i sad baš neću. Samo se približi, molim te. Okay. Ili se pomakni. Evo me, tu sam. Došao sam skup s mikrofonom. Kad dođeš u onu fazu, naduriš se, vidiš da nešto ne štima, što je naravno jednomjesečno barem, ali nećeš. Nek ona meni priđe. Nek ona meni kaže. Zašto uvijek ja moram? I to je faza durenja. Jebi ga. Jesi završio? Jesam, valjda, ne znam. Jesi se završio dvoriti? Ne, tek počinjem. Sad počinješ. Šta sam htio reći? Da, sad sam izgubio misao. Da, sjetio sam se. Nemoj se samo naduriti. Neću se naduriti. Sam na sebe, se možeš sam na sebe naduriti, ne možeš, mislim. Koliko često zapravo u međuljudskim odnosima, mislim da je to moja specijalnost, pasivna agresija. Ja sam pasiv agresiv par excellence. Da li primjećuješ često to, možda kod sebe ili kod drugih ljudi? Da. Ja stvarno znam biti pasivno agresivan. I to je čak i povezano s tim durenjem malo. Je. Čak i u pismenoj komunikaciji, u mailu. Kad baš onak želiš suptilno nekom ne derem se na tebe, neću pisati velikim slovima, caps lock, ali čisto da primiš poruku. I kad vidiš da ta osoba da je pala, znači spali su je štitovi, pala, znaš, više ne ide, sad sam ja zadovoljan. Sad sam ja sretan, sad možemo mogu ići mirno spavat i onda shvatiš da zapravo uopće nisi sretan, ne moraš mirno spavat, na kraju dođeš do toga da se ispričavaš osobi. Što je vrlo česta pojava isto, ali ta pasivna agresija je, ja ne znam, mislim da je to žalosno što to moram konstatirati, ali u biznisu je to postalo onak, jednostavno svaki dan vidim pasivnu agresiju. Neću reći da ja se trudim koliko god mogu to barem kad primijetim iskontrolirati, ali kod ljudi oko sebe to vidim. Počevši od onog nepotrebnog dodavanja ljudi u CC, čisto da osobi stvoriš dodatni pritisak, do korištenja onak nepotrebnih konstatacija i riječi i rečenica koje nemaju mjesta uopće u komunikaciji. Nema potrebe za tim. A opet radimo to. I ti i ja, ne znam, evo. Meni ti se često čini da bio poslovni kontekst, bio kontekst obitelji, muž, žena, djeca, roditelji, ili nekakav drugačiji kontekst. Nekad mi se čini kao da sve što možeš vidjeti i prepoznat u parku, u dječjem vrtiću, da sve to možeš prepoznat i u svijetu odraslih, u bilo kojem kontekstu našeg života. To je fascinantno. S tim da je to u vrtiću i u parku, to je još koliko toliko simpatično i nekontrolirano. Kod nas je vrlo često i smišljeno, što je u našem svijetu, što je onak, to je ono što je žalosno. Ajde kod klinaca, pa vidiš sve i svašta
i ta njihova komunikacija i šta si sve znaju izgovoriti, majke, to je baš onako. Ali to je još uvijek na jednoj totalno drugoj razini. Znaš, nema tu zle namjere. Kod ljudi zna se desiti da fakat bude i zla namjera sa tim. Sad ću ja tebi pokazati. Znaš, to mi se ne sviđa. Ne volim to. Da. Opet ona tamna strana na svake medalje i svake ličnosti. Da. Svi ju imamo, nažalost. Ili na sreću, vidit ćemo. Čega se ja često sjetim, i trebao bi se češće toga sjećati, sad je oko neki Matrix. Jedna izjava na engleskom kaže remember to remember. I to je zapravo sad ovo o čem pričamo. Znači ja i ti znamo da nekad je dovoljno samo iskomunicirati nešto. I zato bi se trebalo češće prisjećati toga da se treba prisjećati nečega šta ti je bitno. Znači, ako vidiš da ti to stvarno može podići kvalitetu tvojih odnosa sa ljudima koji su ti dragi, koji su oko tebe, sjetiti se. Da, sjetiti se i zašto je to dobro? Ajmo reći, kad prekidaš neki odnos sa nekim, jer si došli do zaključka da to jednostavno to ne funkcionira, ajmo govoriti o poslovnom odnosu, ljudi vrlo često zaborave, ja bih rekao gotovo uvijek, zaborave napraviti onaj, ajmo reći, izlazni razgovor. I šta ti se počne događati? To sam ja skužio stvarno kroz svoj život i to mi se prije događalo. Danas zaista se trudim koliko god je to maksimalno i tu recimo Saša pizdi sa mnom jer ja mu uvijek kažem, ali ne znamo zašto. Ajmo do kraja raščistiti tu situaciju. Čisto da znamo di smo, šta smo. Znaš, ne bi ja samo nešto prekrižio pa sad prekrižili smo, stavili smo to pod tepih. Jer što više toga guraš pod taj metaforički tepih, to je veća ta grba i kad najmanje očekuješ, sam ćeš se spotaknuti prek te grbe. Metafora, ali kužiš u kojem smjeru pričam. Jel? I zato fakat je bitno raščistiti stvari koliko god one teške bile i koliko god one negativne bile. Jer koliko mi se puta samo desilo da sam ja mislio da jedna osoba misli nešto, a zapravo uopće nije to mislila, nego je totalno izokrenuta komunikacija bila. I najgore je ono rekla kazala, kad neko stvori svoje mišljenje na temelju tuđeg mišljenja i to prihvati kao činjenicu. To naravno dešava se svima nama. Jel? To u prodaji je konstantno, to je vrlo često. Jel? Neko je nekome rekao da je nekome nešto prodao po toj i toj cijeni, a zapravo nikad nije to provjerio, nego jednostavno prihvatio to mišljenje te osobe da je to tako. I onda kad kreneš čačkati i kopat i kad skužiš da uopće to nije bilo tako, nego se radilo o određene kompenzacije, da se zatvori nešto što je bio neki dug i ne znam, kužiš. I ti sad iz ove priče stvoriš viziju o nekome da neko radi nešto što ne bi trebao, a zapravo uopće nije to, nego je totalno neka druga priča u pozadini. Ali ti to ne znaš, nisi pitao. I opet se vraćamo na uvjerenja. Koliko nas zapravo mogu zeznuti i onak ograničiti. Je, fascinantno je koliko zapravo predrasuda koliko nas zapravo predrasude koče. Što si rekao, znači ja mogu imati predrasudu da ti imaš nekakvo mišljenje o meni. I ta predrasuda mene drži u tom uvjerenju i čini naš odnos onakvim kakav je. Kada bi mogao pitati, onda bi možda imao i šansu promijeniti to uvjerenje. Pa upravo tako. I popraviti odnos. Da, jako puno ljudi imaju tih predrasuda, da. Apsolutno. Predrasude i pretpostavke, ne? To se kaže da je pretpostavka majka svih zajedno, jel? Je, apsolutno, da. I ako si u pretpostavci, šta možeš? Možeš jednostavno pretpostavljati. Ja, recimo, kad kažem neku pretpostavku, ja uvijek naglasim 3 puta, ovo je samo pretpostavka, a koristim ovu pretpostavku da bi vam objasnio to i to. Ali ne volim pretpostavljati. I tu mi znaju, sad, ako će Mirela ovo slušati, mogu sad reći, ona izludi sa mnom, jer ja nju znam onak, je to pretpostavljaš ili stvarno je to tako? Onda ona poludi, opet sam me provociraš. Dobro, sorry što sam pitao. Znači nekad ne smiješ ni pitati. Pa da, mislim, možeš, ali se interpretira kao provokacija. Kužiš, kad pitam jer me zanima. Znači, kad je provokacija, ajde, vi ćemo i realni. Koliko ti je danas lagano napraviti težak razgovor s nekim? Lakše nego prije. Da li lagano? Nije, nikad nije lagano. Nikad nije lagano jer ja uvijek kad idem u težak razgovor sa nekim uvijek gledam koja je moja uloga o tome i zašto je uopće do toga došlo. I tu vrlo često radim nekakvu self-reflection, odnosno samo analizu gdje gledam, ok, šta sam ja sve krivo napravio da je došlo do ovoga?
Zašto smo sad trenutno u ovoj situaciji? Zašto uopće moramo voditi takav razgovor? Jel? Prije bi došao iz Dero, bi se popizdio i zalupio vratima, otprilike. Prije 10 godina, 7 godina, 8 godina. A danas malo ipak pametnije pristupam, ajmo reći, takozvanim teškim razgovorima. Iako na kraju to je dalje samo razgovor o temama o kojima ljudi ne vole razgovarati. I možda je opet puno pretpostavki i predrasuda. Pa uvijek je. Možda taj razgovor uopće nije težak za drugu stranu, težak je samo za tebe. Upravo to. I onda postaviš, ja uvijek, treba samo framing napraviti i ja uvijek kažem ljudima, gledaj, htio bi razgovarati s tobom i osjećam se loše zbog određenih stvari, a vjerujem da sam puno toga sam sa sobom krivo izdefinirao, odnosno sam sa sobom krivo pretpostavio. Pa bi čisto htio otvoriti, pa da pričamo, pa da vidimo jesam ja to zabrijao ili stvarno to je tako, ili ako je tako, da vidimo što možemo s tim napraviti. Volim si takav framing napraviti, nije da ih imam sve ih manje i manje u zadnje vrijeme, imam jer nekako trudim se, neću reći izbjegavati, ja nisam tip koji izbjegava, nego valjda sam naučio ja komunicirati, pa mi se manje to događa. Prije mi se dosta događalo, moram priznati. Ajde da se vratimo na ono od početaka negdje. Ti si rekao, ako se ja dobro se shvatio, ti ćeš me ispraviti, da je tvoja misija učiniti prodaju, zapravo rebrandirati prodaju. Da nema toliko loš prizvuk ili negativnu konotaciju. Pa sad pitanje zapravo kako bi ti učinio prodaju više seksi, više privlačnom, ili možda misliš da već sada je. Meni se čini da nije. A imam osjećaj da bi mogla biti strašno seksi i privlačna. Je. Zapravo je, samo mislim da se trebamo maknuti od nekih... Jel u prodaju se barem uvijek najveće pare? To definitivno. Ali ti je sve više i više, znači šta se desilo s prodajom, to je, mislim da je to i Daniel Bičanić pričao isto kod sebe, ali to je jako bitan zapravo moment u prodaju, pa ću ga ja ponoviti, da su tamo negdje 2000-te su zapravo bile prekretnice za prodaju, jer su informacije postale dostupne. Ti si imao prije prodavače koji su ti išli od vrata do vrata i oni su bili prenositelji informacija i zato je vrlo često prodaja dobila taj sinonim da je to jednako laganju. Jer su oni mogli reći bilo šta god ti on kaže, to je tako. I kako su informacije postale dostupne, došlo ti do toga da ti vrlo često imaš prodajni paradoks, gdje ti kao prodavač prodaješ određenoj osobi nešto, a osoba zna više o tom proizvodu od tebe. Kužiš, pogotovo ako je tehnički potkovan, ako je tehnički proizvod, i onda ti počne postavljati pitanja na koje ti nemaš odgovor i diskreditirate. E sad, kako napraviti prodaju seksi, ja bi rekao, sad će opet ovo zvučati možda malo blesavo, ali ja bih rekao jednostavno prestati prodavati. I ja bih rekao vratiti prodaju ljudskosti, jer vrlo često me, pogotovo u zadnje vrijeme, pitaju šta će napraviti AI u prodaju, odnosno umjetna inteligencija, hoće li biti promjena, hoće li prodavači ostati bez posla. Pa bih rekao, baš zato neće. Automatizirat će se dosta procesa, dosta repetitivnih stvari, ali neka prodajna mjesta koja zapravo uopće nisu prodajne, mislim, ja recimo blagajne u dućanu ne smatram, ti možeš nekakav upselling napraviti gore, ali realno danas su automatizirane blagajne, ti si samo u principu uštedio, jel? Ali u B2B-u, odnosno u nekakvoj kompleksnijoj prodaji, mislim da će ljudi i dalje ostati i sve će više i više biti seksi porazgovarati sa nekim. Jer ti što više ideš u tehnologiju, to se više gubi ljudskost. Samim time ljudi imaju sve veću potrebu za ljudskost i to je meni sociološki eksperiment po imenu korona, virus ili ti COVID, jako lijepo pokazao. Znači u početku ne morate raditi, idemo doma, ne morate raditi, prođe tjedan dana, ja bi van. A di mi je ovaj friend? Ja bi se vidio s ovim. I odjednom ljudi teže ljudima, odnosno žude za drugim ljudima. Mislim, pa ljudska smo bića. I sad, što ti više stavljaš tehnologije, što više toga automatiziraš u prodaju, ja mislim da će prodaja postajati sve ljudske. I upravo ove stvari poput povjerenja, iskrenosti, razumijevanja, vjerodostojnosti, ne znam, šta god, koju god hoćeš riječ uzeti od tih, će isplivati na površinu. I da će prodaja sama po sebi postati sve više i više seksi, jer će to biti, ako se sve izautomatizira, prodaja će ostati jedini kontakt s ljudima, zapravo. Prodaja zapravo već i sada je seksi, samo što ljudi to još ne shvaćaju svi. Ne shvaćaju svi. Da. Daj mi reci, da li si ikad čuo
za ovu formulu, a meni je ta formula ostala, opet sam ja pokupio od Alana Žepeca iz LQ-a, ne znam od koga je on pokupio ili da li njegovo originalno, ako je, čestitam mu. Znači, oni se bave zapravo liderskim edukacijama. On mi je fantastičan profesionalac, fantastičan. Evo, mala reklama za njega. Bog Alane. Platit ću, ne brini. On je rekao zapravo, kao njegova firma se zove LQ, LQ bi trebalo znači kao leadership quotient, kao imamo različite vrste inteligencije. On to podrazumijeva pod LQ kao inteligenciju liderstva, lidersku inteligenciju. I on je rekao da je zapravo formula jednaka IQ, kognitivna inteligencija koju mi običajno komuniciramo i poznajemo, EQ, emotivna inteligencija, plus SQ. Ja sam njemu rekao, a šta ti znači SQ u toj formuli? Ja sam mislio da se radi o social quotient, kao, ne, spiritual. Duhovna inteligencija. Kako je tvoje mišljenje o toj formuli, pogotovo o tom aspektu Slušao sam to. Ja ću ti se složiti, samo ću reframat tu možda nešto što će ljudima biti prihvatljivije. Znači, kak ti se to definira u prodaji? Ti imaš prodaju, ja volim podijeliti u dva segmenta. Znači, jedan je naučljivi dio prodaje, a drugi je upravo taj spiritualni, odnosno na neki način vrlo često povezano s našim identitetom. A identitet je opet ono što smo pričali. Znači, naš karakter, naša osobnost, i sve spojeno zajedno, to bi bio naš identitet, ono što mi jesmo. Sad, ono što je zanimljivo u čitavoj priči, možemo to nazvati spiritual intelligence bez problema. Znači, ja to potpisujem odmah da bi naš identitet, ono što mi sami jesmo, koliko jesmo, možemo to čak i reći produhovljeni, ili ti ako ćeš gledati iz konteksta psihologa, koliko sami dobro razumijemo sebe da bismo mogli razumjeti druge, da će nam to biti multiplikator. Šta ti to točno znači? To bi značilo da ovaj dio koji možeš naučiti, a to su ti, znači, job skills ili ti nekakve, to su ti vještine posla koji radiš. Znači, ako radiš u autoindustriji, moraš nešto znati o autima, moraš znati koristiti određene programe, softvere i to koji su vezani uz to. S druge strane imaš sales skills, to je taj naučljivi dio prodaje koji sam ti rekao, dakle svako može ih naučiti, nikakav nije problem. Sad, to staviš u zagradu, to zbrojiš jer to je naučljivo, vrlo lako isponderirati. Koliko učiš, toliko ćeš znati. A onda ide zapravo puta taj identitet, odnosno taj SQ, i to mogu se složiti u potpunosti, koji će te zapravo odrediti da li će to sve što znaš izaći van onako kako treba ili ne baš onako kako treba. Ako me kužiš u kom smjeru idem. Znači, to će biti neki multiplikatori. To ti je zapravo vrlo često, ti imaš ljude koji jako, jako puno znaju, imaju abnormalno visoka znanja, a nisu uspješni. Za kim ne ide. Znači, ja znam ljude koji imaju po 2-3 faksa završena, ne mogu kod mame žive i dalje, ne mogu izaći uopće iz svojih ustavljenih obrazaca. Onda imaš jako puno ljudi, takozvani fah idioti, koji ne znači da su ljudi idioti, to ne znači ništa negativno, nego fah idiot je osoba koja jako puno zna o određenoj temi, toliko je duboko zaglibila u tu temu da ne vidi šire, odnosno van te teme. I samim time teško dolazi u interakciju s drugim ljudima, jer jednostavno može se držati u svom malom krugu ljudi, tamo se nadje sa tim ljudima ko zna više, a realno ako takva osoba treba nešto prodati, kako će? Ne znam, sam ti približio. Jesi zapiši. Ajde, da zacrtam. Znači imaš job skills plus sales skills, to je naučljivo, puta identitet. Ili ti možeš taj SQ nazvati. Jel? Slažem se s tom. I to ti je IQ i ovo ti je koji je on rekao EQ, jel? Gdje ti možeš naučiti taj dio, a ovo će te zapravo definirati, hoćeš kao neki veliki multiplikator. Da. Ja volim uzeti za primjer, sad ne znam da li smijem govoriti imena ljudi, ali dobro, budem. Recimo Zdravko Mamić. I sad, neosporno je job skills. Neosporno je da on fantastičan poznavatelj nogometa, jel tako? Znači, fakat zna. Fakat čovjek zna. Kuži nogomet, kuži taj biznis, kuži menadžerstvo, kuži to. Neosporno je da je fantastičan prodavač. Znači, njegovi skillovi u prodaji su neosporni. Sad, hoćeš raditi sa njim ili nećeš raditi sa njim? Ne zavisi od to dvoje, zavisi o ovome. Kakav je on tebi ili nije. Stoji. Pa jer je? Stoji. I tak na kraju bude. Jel bi ti radio s njim? Ja osobno ne poznam čovjeka, tako da mi je teško reći.
ja imam određenu sliku o čovjeku koji su nam mediji stvorili, ali ja dok nekoga ne poznam ne mogu reći da bi radio s njim ili ne. Htio si me uhvatiti u zamku? Volim, ne, nisam ti htio. Mislim, čak i da si odgovorio da bi volio raditi s njim, ne bi smatrao to nečim lošim. Ne, pa nema tu loše ili dobro, to ti je samo onako, jer ja jednostavno ono što sam naučio kroz ovo vrijeme, da medijska slika osobe ne znači da je ta osoba takva. Ja sam neke ljude upoznao nakon što ih vidiš na malim ekranima ili na radiju ili negdje i totalno ne možeš ući povezati jedno s drugim. Šta misliš, kakva je percepcija ljudi koji tebe znaju samo kroz, koji imaju, to se zove, super mi je taj termin, parasocijalna veza ili odnos, to ti je odnos koji stvoriš ovako na digitalan način sa ljudi, recimo neki misle da me možda poznaju zato što me gledaju satima kako razgovaram, isto kao što ljudi vide tebe na društvenim mrežama ili čitaju tvoje članke i tako dalje. Šta misliš, možda imaš nekakav feedback, šta ljudi misle o tebi? Imam feedback da me se boje. Da te se boje? Da. Ozbiljno? Da. To mi je onak, to kad sam čuo, ja se odvalio smijati, jer mi je to nepojmljivo uopće, zašto bi se neko mene bojao. A onda kad se sjetim, kad su nam cure bile male, da su susjedi plašili svoju djecu sa mnom, onda možda ima nekog smisla, jer, ali fakat, došao do pozvat ću ti Vedrana. Zašto? Zato što bi ja, djeca divljaju po kvartu, ja dođem samo ih pogledam, oni se smire. Zašto? Nemam pojma. Da li je to neka dominacija, da li je to jednostavno tako izgleda možda, ne znam, da li je to čisto ono prvi dojam, fizički izgled, ne znam šta bi rekao. Ali to je feedback koji sam dobio. Ja sam, rekli me par ljudi, ja sam mislio da ste vi jako ozbiljni. Ja rekao, ne, ja sam puno toga, ali ozbiljan nije nešto što bi stavio. Jesam kad treba biti, znam ja biti ozbiljan i znam biti vrlo strukturiran i to, ali ovako prije svega, ja se bar smatram da ja tako sebe vidim, možda sam totalno u zabludi, da sam prije svega zajebanta, onda sve ostalo. To je broj jedan. Pa da. Puno prije ovog Pa da, ne, uopće mi to onak bilo, kak je to moguće uopće? Ma da, zanimljivo. Pa jel da? Je. Evo, sad sam se opet sjetio Žepica, zato što mi je on rekao da je zanimljivo, nije riječ koju bi trebao često koristiti, zato što ne znači ništa. Da, sjećam se to. Ili tebi rekao isto? Da, ne, sjećam se, pa to je bilo u podcastu. Je, bilo u podcastu. Nemoj koristiti, a viš često i dalje. Sjetiti se. Sjetiti se. A i dalje koristiti. Zanimljivo nije riječ, ne znači ništa. Da, treba elaborirati nešto. Da. Zanimljivo. Samopouzdanje. Koliko je bitno u životu općenito, a koliko u prodaji? I da li je samopouzdanje postalo isto ono što je iskrenost i autentičnost? Je, ali se pojavila jedna nova riječ. Jako puno treninga u prodaji se bazira na samopouzdanju. Ja sam ih sam prošao nekoliko. I onda kaže, samopouzdanje se mora izgraditi. Ono se izgradi tokom godina, bla, 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 bla. A šta ti se desi? I se čuo za izraz overconfidence ili ti prekomjerno samopouzdanje. I to ti je jako tanka linija. I to ti onda prerasta u onaj cockiness ili ti na neki način, baš nemamo dobre riječi u hrvatskom, baš mi fale riječi. Prepotentnost. Da. Tako? Enje. Kurčevitost. Lijepa hrvatska riječ. Da, evo, to ćemo sada za uvod u ovaj podcast staviti. Kurčevitost. Da. Viš kako je lijepo za izgovoriti, kurčevitost. Da, ozbiljno kurčevito. Da, dobro. U svakom slučaju, problem sa samopouzdanjem je što ako pređeš granicu samopouzdanja, onda idu u tom smjeru. I to se, jako sam puno ljudi vidio u prodaju kojima se upravo to desi. Izgrade se, fakat rade na sebi, razvijaju se i zaborave biti ono što se kaže humble. Opet mi fali riječ. To je ponizan. Jel? Jer ti ako odeš, super je samopouzdanje, ali što nije lijepo ostati na neki način ponizan i zahvalan da si nešto postigao. Jer ljudi kad postanu jako samopouzdani zaborave na ljude koji su im pomogli da dođu do toga. I to mi se nikako ne sviđa. Tako da samopouzdanje definitivno da, rekao bi da, to je sastavni dio prodaje, to je sastavni dio našeg identiteta koji bi trebao biti ugrađen. Samopouzdan znači isto tako čvrsto stajati iza onoga što govoriš, znači to bi bilo isto vrlo blisko povezano sa autentičnošću, jel? Zato ti kažem, dobro si rekao da ide u istu kategoriju riječi. Da li je ofucana riječ? Je. Da li jako puno ljudi ne razumije što znači biti samopouzdan? Definitivno.
To sam 100% siguran. I samo se postavlja pitanje koliko jednoj osobi treba da izgradi samopouzdanje. I da li svatko može izgraditi samopouzdanje. Jer ako si dobar u nečem, nema razloga da ne budeš samopouzdan u tome. Ili? Ako si dobar u nečem, zašto ne bi bio samopouzdan? To bi trebalo biti prirodni slijed događaja. Ok, kad si ruki, kad ne kužiš još ništa. Pa, a kako se razvijaš, kako se gradiš, kako si sve bolji i bolji, kako imaš bolje rezultate, samopouzdanje bi trebalo biti prirodni splet događaja. I ljudi će vrlo često nakon 10 godina karijere, koja je skoro sam rekao riječ, jako dobra karijera, i dalje reći, ja nisam samopouzdan. To možda ne znači da nisi samopouzdan, nego si samo ponizan i zahvalan. Jer kužiš? Jako mi se sviđa ovo. Da. Jer jako mi se sviđa ta percepcija. teško je uopće reći da neko ko 10 godina radi, ko je uspješan i kome super ide i sve je super, da je ne samopouzdan. Možda ima svoju percepciju da je ne samopouzdan. Ali bi ja samo rekao da je ta osoba i dalje ponizna i da čvrsto stoji nogama na zemlji i da nije poletila previsoko. A oni koji kažu da su samopouzdani, obično uopće nisu samopouzdani. Ovo sam spomenuo kad smo Ognjen i ja snimali podcast. I onda se nisam mogao sjetiti treće stvari. Morat ću si nekog ginku bilobu kupovati. Ja sam počeo. Jesi? Funkcionira. Došle godine. Pa evo danas sam kriknuo tu jedno 17 komara samo da mogu pametne stvari izbaciti. Ne, šalim se. Jedan sam pobio. Da. Vidiš, postoji jedan paradoks koji sam ja uočio da je stvarno istinit, barem u mom slučaju. Ja imam jedno uvjerenje za sebe da sam predodređen za uspjeh, da ću razvaliti, da će ovaj podcast biti najgledaniji podcast na svijetu. Pa i na dobrom si putu. A onda s druge strane, svaku večer kad legnem u krevet pomislim ovo više nikad niko neće gledat. Ovo je katastrofa, ovo ništa ne valja. Znači, osobe koje imaju, i sad opet postoji spektar, znači ja sad ne kažem da ću ja uspjeti radi toga, nego postoji spektar, znači i u tom spektru, što je to izraženije, te osobe imaju, taj paradoks je izraženiji. Znači, strašno veliki osjećaj predodređenosti za neko, ja sam predodređen mesija, whatever, za to, ali opet s druge strane, tako neki, opet mrzim što ne mogu sjetiti hrvatske riječi, inferiority kompleks. Znači, kao, nikad neću biti dovoljno dobar, nisam dovoljno dobar, i sad, znam se spojiti to jedno i drugo u jedno. Ili se ti kad tako osjećaš? Da, ali ja sam skužio zašto je to tako. Ako možda najbolje da te nacrtam, ako smijem. Ajde. Ja volim crtati. Imaš vrijeme, tu ti je neki cilj, ja ću biti najbolji podcast na svijetu, ovo ti je neki proces koji dolaziš do tog svog cilja, jel? Ovo je neka realnost koja ti se dešava po putu, ups and downs, to je normalno, jel? Ali zanimljivo je da ti cijelo vrijeme gledaš sebe u odnosu na cilj. I ako si ovdje, ti si nezadovoljan i misliš da nisi samopouzdan, ali si dalje na tom putu ka cilju. A zapravo, di je fokus? Fokus mora ovdje biti. Na procesu. Pa je li tako? Jer ja to i prodavačima kažem. Ti ako si stalno zabrijao na cilj, ako stalno već cilj, prodat, vrati mi teško ćeš prodati jer zaboravljaš na proces. Fokusiraj se na proces, pusti cilj. Cilj je rješenje, cilj je rezultat, cilj je nešto što se desi na kraju. Znači, to je normalni slijed događaja. I opet ti kažem, samopoznanje mora biti normalni slijed događaja. Jer ti, kad dođeš do ovdje i ako misliš sada da ćeš biti samopouzdan u trenutku kada si došao na svoj cilj, pa tada ćeš već imati neki cilj ovdje. Samo u odnosu na točku u vremenu, no. Kako kaže Lino Červar, fokusiraj se na igru. To je jedina stvar na koju se možeš fokusirati. Ne možeš se fokusirati na to šta će suci napraviti, ne možeš se fokusirati, to jest ne možeš kontrolirati i ne bi se trebao onda fokusirati šta će suci napraviti, šta će protivnički igrači napraviti i kakav će rezultat biti. Fokusiraj se na igru. Da, slažem se s tim. Ja ti isto kažem, kad mi neko u prodaji kaže, ali konkurencija, kakve veze konkurencija ima s tobom? Pusti njih da rade svoj posao, ti radi svoj posao. I sad, onda ja, kad radimo recimo uvjerenja, onda ja njih pitam da li opravdavanje svojih neuspjeha zbog konkurencije ulazi u uvjerenja ili ne. Nisu mi baš na čisto svi. Znači, jer oni će najlakše okriviti konkurenciju zašto ja nisam uspio. Šta bi te mogu pitati za kraj?
Šta bi te mogao pitati za kraj? Volim... evo, super je ovaj trenutak za tako nešto. Ovako je malo je tmuran dan. Dobro. Oblačno je. I ja razmišljam, već ljudi koji gledaju znaju da ja razmišljam o tome često i volim svoje goste pitati to. Kako ti gledaš na smrt ili kako razmišljaš o smrti? Di si to iščupao sad? Ali da, pitao si par ljudi. Pa sastavni dio života, uopće ne razmišljam uopće o smrti. Iskreno ne razmišljaš? Ne, fakat uopće ne razmišljam. Jedinu stvar koju sam napravio je to na nagovor, da sam uplatio životno osiguranje u slučaju da se ne da Bože meni nešto desi, da su moji pokriveni. Neko ti je prodao životno osiguranje? Prodali su mi, ali vrlo na lijep način. Nisu me zastrašivali, jer ja nisam jedan od onih koji ćeš mi prodati zastrašivanjem, meni to odbojno. Jel? Ali više je bilo, s obzirom da imaš kredite i te neke stvari, pa kao ima smisla da si uzmeš životno, ako se ne da Bože šta desi, tamo si na cesti, pa da se to pokrije. Ali u smrti, pa mislim, to je nešto neminovno. Ne mogu reći da razmišljam. Čak, možda bi trebao razmišljati, sad kad se me pitao, možda bi trebao razmisliti malo, čak i o svojim nekim postupcima i o nekim rizicima u koje se upuštam, jer ja ti imam jednu krilaticu koju jako volim. No risk, no fun. I možda bi to, sad kad me pitaš iz konteksta smrti, možda bi malo to trebao reframat. Ali, da, volim isprobavati nove stvari, volim napraviti nešto što niko nije. To mi je čak super izazovno, to najviše volim. Uopće mi nije stvarno, nije mi motivacija sad ću ja zaraditi od toga ili ne. Mislim da na kraju krajeva ne bi ni Vuka bilo da se nas 3 budale nismo našli, rekli ajmo to napraviti. No. Tako da, to je. A sad, kakve veze smrt ima sa tim, da li sam razmišljao? Fakat nisam. Evo, dobro da si mi to pitao, možda malo više razmišljati. Kako sam rekao zanimljivo više? Da. Smrt je zanimljiva, ne? Elaboriraj. Jer... Super mi je kad god postavim u 80% slučajeva kad postavim ljudima to pitanje, baš se promijeni atmosfera u sobi. Što se promijenila atmosfera? Moja percepcija. Tvoja percepcija. Moja percepcija. Osjetim da si ti postao introspektivniji kad sam ti to... Pa da, odem sam sebe... Odeš malo dublje, onako, i malo sagledaš svoj život, napraviš jedan zoom out. Pa meni ti to, evo, sad baš razmišljam se sad, evo, u ovom trenu, šta bi ti rekao, to mi onak se čini kao da odeš spavati i više se ne probudiš. To mi tak nekako izgleda. I moja definicija trenutno takva, da. Da. Sad, da li se probudiš negdje drugdje, da li postoji nešto što se zove reinkarnacija, da li se tvoja duša ode negdje u raj, pakao ili nešto, da li je nešto 3., 5., 8., 10., nemam pojma. I zapravo mi sve od tih iteracija odgovara, meni to sve okej. Voliš spavati? Pa da. Super je spavati. Ja još dan danas u ovim svojih 43 godine, 42, nemam pojma koliko imam, 42, još uvijek ja mislim da mogu spavati pa 16 sati. 16 sati? Da. Meni ako ne upališ, ako je mi tišina i ako znam da ništa ne moram drugi dan, ja se znam u podne jedan probuditi bez problema. A odem spavati u 10, dan prije. Ne, volim spavati, što mogu. A inače samo 5-6 sati u prosjeku spavam. Odem spavati u 11 i probudim se između, oko 6 ujutro. 5-6. Nemam. A opet, pusti me da spavat ću. Na moru, ajme meni. Spavam puno, još popodne odem spavati. Ja ti često kažem ljudima zapravo da smo duže bili mrtvi nego što smo živi, zato što prije života si bio jako dugo mrtav dok se nisi rodio. Jako dobro. Tako da imamo puno veće iskustvo smrti nego života. Ako ćeš na taj način. Da, dobra forma. Vedrane, hvala ti što si bio moj gost. Hvala ti na pozivu. Želim ti da se tvoja misija, da ti se misija ispuni. Hvala. Da učiniš prodaju, ja bi ovako rekao i tako sam zapamtio, da vratiš ljudskost u prodaju. Želim ti da ovi koji imaju parasocijalne veze s tobom, da shvate da ima puno više ljudskosti nego onoga straha kojeg oni vide u tebi. Ja sam to sad iz prve ruke iskusio. I želim ti da se zabavljaš. Hvala ti puno. To je poanta. Thanks. Ništa, ekipa, vidimo se vrlo brzo. Bok.